no newgol mammo ya. Minga ko be ka sikdan do cousine anga yaya do ni tay bay makko en makko jakka be fewta. No are no ni jombi no dum. Parce que mi do andi ko walla tam. Fulbe ko apay pour mo 33 ans. Quand même pas 35 ans. Kono da bankadi ko ni hadi dari to da bambudi. Joni mo 34 ans biddo goto. Anditi 50 ans. Dum ko woni arde. Ko ole Aisha hebata o hebay. O hebi goto o hebay dum no. Be on ko Allah hokkata. Hebay ko Allah hokkata. Joni 50 ans. 50 ans ko do le goddo do a profitude jiido ko jiido to ko. Bayna yo heba musida. E min si 40 ans on timmi do ko tawdilan e rewbe wo sago an ka duubi capannay tawdilan siko goto mi mari sago an ko min e on don jokkidata life o ko dum sago am ko be mi wada kisan to heba 45 ans jombadi Aisha to gayni hebude o wadi happiness e voilà ni 45 ans men halduno ko duubi joyi yo mi okkumo duubi joyi di timmi dum men halduno ko yaltude kaso wonda ni fo voilà ko wulɗano ma ko gaynal iwdeta hay heɓali en nan taw depuis yaltuɗa la ilaha illallah 7 mois ɗima ɗo a wonde ɗo 5 ans tappata o 5 ans ma 10 ans bon yewtela moƴƴa ko honɗum ko honɗum Aisha waɗi ko honɗum o waɗi tigi tigi ko yimɓe ɓe monanimo koko moodi makko woni pooɗude koyɗe makko ɗen ɓoosaɗe kon ka ko honɗum ko honno assiste santé beauté ɗay jang ko woni wadde ton kon o holla suudu ndun o holla wondema awa ko hettare o heɓi e hollugol piiji gatto ñina e hollede ko ɗum noon woni mettude jama on ɗa andi noon nelaɗo ɓe maki kala jonnema no mari haasotoɓe konnotoɓe o tigi sa holli ɗo an halima ida mari mbuuɗi ara mi yimɓe go monantako ma e monantoma de ɗum ɗon kadi jantama piiji go miijoto ko woɗa noon waɗi wiyete piiji goo yo suuɗe amon sik ɗo hande so waɗi life ɗo a yiyata plus de 15 000 20 000 no dartemo ayi amon sik no holla loovo kañum e moodi mum kono buyi ko ɗon arata ƴetta conseil ji ma jonna conseil ji ma yewta histoire ji haray na hollugol ngo woni sarti mo wawi dankade dewgal makko ngal o heɓa expérience ji ɗi o yewta jama o sensibilise ɗum ɗon no wawi kono holla won dema ko si a holli ɗum ɗon enen wona noon neyirade c'est ça notre probléme on complexe ɗon no ɗuuɗiri e moƴƴa kadi noon goy kadi yiyataɓe waɗa goy imo duwa kadi ha 10 ans 15 ans ma 30 ans o ara noon voilà o holla en tigi tigi on par ce que andi ni fof ko giggol kesol ko amour keso en fait ni ko pata piti pata girdi iwa ni gorko on kala ay koɗɗen no ɓoosude no ñoƴƴa no fottina ɗum fof joni haɗa ye yindu serje men yo habbo ha e nder 50 ans ma 30 ans ɗo ma 20 ans ma 10 ans ay ɓe watti kuulondirde allahu akbar ay laafi dewgal on min ko mari komi yewta fi dewgal ngal ko haqqille ɓenduɗe e muñal timmugal jogitoto debbo jogitoto gorko kala mo ala ɗen ɗon haqqille o wata wondude e sonnajo wata wonde gorko a wata wonde ɗo goɗɗo sondowo hara mo hitti wawa wonde way bare ko kadi o holli to nani ɓe jogi bare ɓayno ɗon andi laggine ɗo tigi tigi mo yalti laggine kam men yehi e ɗe acca e andi haray noon i différence donc moi en quelque sorte je le comprends en fait aray hollugol piiji ɗin ko courant woni defirde ina kembu mi mo yenna menen defireɓe kembu ɓen to fof awa yomi hollo min kadi wurere ɓe ngan courant ko defirta e ɗuma hunkugo defirta e gaz ko defirta kere ɗum ko hettare na hettare joni on jarama banque nala toon jantanima ça va ma sœur fedi day jang min ko posegol ma question ko fiyonɗa hottata laggine giɗo fulɓe jombe on to e labbe ga o jeeya Halima Diabo
Ni nanani? min ni jaabo labe Min mm dombi. awa armi wade dimmo nani ittin kisan onon ɗiɗo ɗon on wawai montude projet kelɗuɗo par ce que a waɗay vidéo giɗo fulɓe waɗay vidéo iɗon darti on wawai formude un beau couple ka waɗon projet ji Fikki Aissatou alata ko ɗon ka. aysi aysatuno ɗon an a hulay debbo ɗimmojo ma anga famali Min falaka goto kamɓe koloyru dampa. Aissatou ko aden ɓuttu aden yiɗuɗo pee Awe baɗimmo. mais giɗo fulɓe min mi pose ma question ko fiyonɗa lansota koye projet ji e projet ji Ko projet ji on. no landi projet no landi fo ko fandi o ko ɗo woni probléme oui mais tu peux être sérieux a faami siɗa mari projet kelɗuɗo yimɓe ɓen ɓe sutenayi yimɓe men ɓen ɓe sutenayi par ce que ada yawde kaso min ko ɗumin mi fannoma yewtude nde ñande ha mi Tu as pris nous regarder. a faami Insulter la hande ka wonɗa ɗo siɗa faala montude projet kelɗuɗo yimɓe ɓen no wawma sutenude min yimɓe no dilan ɗo fi maɗa e piiji buyno ton tu vois mais yimɓe ɓen ɓe faala ya lance e projet kelɗuɗo mais yewtereji gono ton ɓe faalaka fi rewɓe ɓen fi haalaji gono ton wona bugago hayaji ara ɗum ko yewtenoɗa ɗum ɗon ɓenni o ɓe faalaka fewnon donc ko haɗi ko ɗum ɗon haɗi ɓe ƴettirama sérieux maɗum ɓe iwtira ɓawo ma suga ɗin yewtereji fi rewɓe ɓen piiji gono ton quoi mais sa lance ke joni projet kelɗuɗo côté agriculture ça c'est ma ɗum construise go centre médical fi laptane ka meɗen yimɓe ɓen ɓe wawete sutinude a faami wona ɗo ni hande ka laptaneji toon sa yehi joni Conakry yimɓe jeelo hande yimɓe men hospitalise ano waali laptane a faami min ko mi wonnoma wallahi a immotono jinda côté Afrique toon ɗa wawi yawde dans les pays ka yimɓe men ɓen woni toon par exemple tu vois wona Gambie a yi wona ko feƴƴi ɗo kon Sierra Leone Gambie honno Congo sugaɗin peyiiji ɗa wawi yaade to yiida e ressortissant ɓe ɓen waɗa vidéo ji holla ko honno ɓe woniri toon yiida e communauté o lansoɗa e projet kelɗuɗo yimɓe ɓen ɓe iwtira e ɓaawo par ce que hande ka woni ɓiɗɗo gorko wonɗo laggine ton o marɗo doole wawo wadde vidéo ji immo darto a faami fi leñol ngo fi pay koye kadi forma emploi ɗum ɗo fof muɗum ɗa wawi wadde moi personnellement komi après voilà j'ai rien à dire mi mara conseil komi jonnama par ce que mais ko idée am mis komi wonno ka placement na joɗago tum waɗa vidéo ji naata piiji gono ton a immotono dartoɗa fi projet ji kelɗuɗo sa immike joni a dartike ɗum ɗo yimɓe ɓen ɓe sutenete yimɓe ɓe après yoɓe yewtu ko projet honɗo ɓe faala e waɗe Fuuta ko projet honɗo ɓe faala e waɗe Kammere hôpital ko wolla wimo hôpital déjà wimo wowlanoma 20 hectares leydi nokkama mum ɗo andi mi wolno ɗum ɗo e suumayere 2020 on vidéo plus de 1 million de vie jama fof jaɓi ide o kono affaire systéme politique on jiiɓi ha feƴƴiti ɗum ɗon ɗo fonno wawa waɗede on fonno wawa waɗede fi honɗum kañotuno wawa udditede yimɓe ɓen ɓe darto fi muɗum waɗa projet on faami déjà fuɗɗoro ɗaɓɓugo terrain on yimɓe ɓen no e fi muɗum gollida e docteur ɓe woni ɓe leydi Portugal hande étudiant ɓe buyno ga iɓe wadde ɗin piije hande leydi Porto tigiri satti golle ala heɓade fayda mais si hande si hawri hara étudiant jo jangiɗo immike o hoti ka meɗen so golli ton o wawa heɓde wona 500 euros 1000 euros par mois o wuray ton gurdam futuɗam moƴƴan labaɗa o wuray ton gurdam futuɗam min miɗo andi ɗo debbo tokorajo ɗum no musudela hani ka ɓernde tokoran ko Lyon o woni mo mari ONG minnoma ONG makko association ko janɗi kon ko janɗi kon ko Allah tun andi o yehi o darni laptane janɗuɗo maire enfant Sénégal gouvernement o weltanimo to moƴƴa non hande roɓɓen fof e on ville ɗon ko toon ɓe woni jibinde ka makko ton on moto ɗo o ƴettay ɗo oto minnuma oto ko France gate ko oto yarata ha Sénégal
Yeah. min no ma auto ko modi makko portojo a faami ko kanko e labbe pierre en ko kambe fuɗɗodino kanko wonno fayda premier fulɓe ɓen arnoɓe ɓen france ga europe a faami hande seke sa yi o debbo ko wakkili kon ko Allah tun andi yaye tappo mi anda c'est les amis de tous yaw ndara ka internet tappo ɗon les amis de tous ka tiktok sa tappi jon les amis de tous a yiyay mo ko tokra wonɗo liyon ɗo mais o darni laptane janɗuɗo sénégal ko laggine no o falno wadde on projet mais o ƴetti matériel ji ɗo wari ha ka aéroport ɓe sattinani mo ɓe fuɗɗimo sattinande landomo mbuuɗi landomo ɗi piiji ɗo o tawi projet mo fuɗɗi o wawatamo wadde laggine o yimmi o yehi sénégal o waɗirimo ton Allah walli o waɗi ɗuma matériel ji ɗo kaka laptane on no gollude ɗo ka ni mi sikki mo golde ka laptane ɓe jonni mo ɗo matériel ji ɗin fof danɗe piiji ɗin fop table d'opération ala ko ɓe jonnali mo ɗo fi ɗum ɗo fof muɗum on jeji no ga sa yehi joni ka laptane a holliɓe ɗin projet ji surtout yimɓe men mbuyno gollude laptane ji ɗo yimɓe men mbuy woni amérique woni ga ɗin matériel ji maɓɓe kiɗɗi ma ɗum ko ɓe faala change de danɗe piiji fof ɓe ƴetta ɓe jonnayi ɓe ƴetta ɓe jonnayi ɗum no landi mi salaki ɗin projet ji daragol fi communauté o kono min mi yurnitike mi daari enen ko marɗo mbuuɗi o ma marɗo duuɓi o mari yi'ande mari ko jokkete mari ko wowla jante miɗo faala ɗin piiji moƴƴano ko woni tun vision an on taw ko yomi heɓi min kadi ko sinta hara nde miɗo doga fi ɓe nguri an hara no woni kon sintude ga ko ɓe nde mi doga fi communauté on hara yimɓe ɓe nguri anden projet um an no ga employé no gollude miɗo heɓude ɓe heɓa fi ɓe nguri anden hara ɓittinala si tawi joni mi wawa heɓde dépense hitande mais an ko projet no falɗa wadde yari ɗo mi ƴetta 12 millions minna ɓe ngo hino ɗo cogguma mi yoɓa location 3 millions 600 fi en nangon fo hara golle o gono woodi miɗo andi nden hitande lanna gasa e yurmede Allah ara sifa wona ɗin ɗon kadi waliki awa juttude no jokka projet fi communauté wano si ɗum ɗon ala haala ma kadi hay ƴinta ɓayna ɗayni ndi haala ma wona ƴinta ɗo ni ko projet on ɗum faalaɗa a wonɗa ɗon ko projet on ɗum faalla ni ɗo ɗe tigaji ɗo ko rowaniɗe sooda décembre rowande har miɗo ka kaso ko simi gayni di e ɗeɗo few simi heɓi sukaɓe ko wona ɗo golla e hino machine fusowo mi moƴƴina fifa sa'o 100 kilo mi moƴƴina caali ɗo leɗɗe chargement goto hibbe ɓe fusa ɓe sa'a ɓe wuuga machine on no nder ɗo ɓe jokka ɗum no ɓen wan gera ɗum ɗo ɓaymo mari place ɗum ɗo ɗo moƴƴina e bouquet mbuuɗi gâteau anniversaire o wanno on metti e ɗon kono akiri kam woni ka kaso hara wawa e zérode ɗum ɗo ɗin mi hooti ka amen jom fo ko élevage o dammi e remugol mi faala ko ɗum woni vision an amma vision fi fof on ko fi o hôpital mo wowlanoɗo fimu médecin ɓe dari fimu plus de 20 000 personnes moɓino on saa e mojobere wotere hôpital o Fouta eto on hôpital ɗon rewa kala rewetegal no on ɗon hôpital laatora so on ɗon laatike on ɗon ɗo hôpital min miɗo woni pour ɓe ɓe arta ɓe wawa e gollande ga et puis yimɓeɓe yoɓe andu hunde wotere marɓe ɓe moyen souvent ko ga woni arde ñawdo mais ɓe maramo ɓe hande sa laari ko jelo nawni ka meɗen est ce que hande o communauté no wawi ñawdude yimɓe nawnuɓe fof ɓe wata sen darnali hôpital in lutta e soñjade yimɓe ɓen ɓe mayiray ni la meilleure des solutions si ɗon faala investisude wallito yimɓe men ɓen ko laptane hande ko honno besonni ɗen ka meɗen ton ko laptane e ndiyam bano adama sino mari honno ka o yara imo mari ka o ñawdo hakkunde Allah o ronkanta hoore makko heɓugo ka o ñaama miɗo yiiɗo vidéo debbo wonɗo wadde agriculture kaka cangol o woni honno ƴogude ndiyam ɗam ora o hibba ka jardin makko ɗum ko soñja molanaɗo noon par ce que si ndiyam ɗam ɓeeɓi hande kadi o wawata wadde agriculture mais siɗa wawi remude a wawa wurde gurdam maɗa a wuura e sella kadi min miɗo faala yen darto fi o laptane par ce que c'est très important fi laptane yimɓe ɓen yoɓe darto yimɓe buyno faala wadde fi o laptane par ce que ñandego mi wolno hari ɗaka kaso yimɓe noddilam ɗo wonɓe Allemagne ɓen o kamɓe kay ɓe mari on projet mais tant que a dartaki fi a fuɗɗoto wolde tu yimɓe ɓen ɓe noddama ɓennama ya habbo a habboto seeɗa tu gollema yahata ɓe ha ƴetti ƴetta ɗum noon continue
Voilà, Continue. min on ɗo sa lance ke mum min mi sutena yimɓe ɓe miɗo andi kadi ɓe dartoto kaño to créé yimɓe ɓen ɓe darto ɓe immo par ce que ko projet molanaɗo Ouais. ko projet molanaɗo Ouais. Sen heɓi ɗo joni haysi ko 100 000 personnes hakkunde mon Allah 100 000 personnes waɗoɓe 10 000 chaque fin de mois waɗayɓe 10 000 fi communauté on hara ko frangine onon Europe to waɗen 5 euros Amérique 5 dollars ɗum ko jawdi sama kala noon waɗa projet o pendant une année tawata nafa jama o tawata ɗin objectif on ko fi santé par ce que wallahi ala ko ɓuuri yurmude nde goɗɗo nawni tawata feere nde o ñawdoro ala onon tawa ɗo ala innude ko gouvernement o wawata wadde ɗum gouvernement wonɓe warde yimɓe ɓen ɓen no wawi darnude laptane yoɓe okkipi tawa e laptane wonɗon Conakry laptaneji wonɗi ɗin Conakry déjà ɓen ɗon tigi no mankiri matériel ɓen ɗon tigi no mankiri piiji hande si laptane darnama Fouta hakkude Mamoun Dalaba ko woni ɓe ɓen Conakry arata ñawdo ton on sikkude na mbuuɗi natata ton na emploi wona créé ɓe sembe kelɗuɓe sa yehi Sénégal ɗo ko kamɓe yiyata toon ɗum no bonnimi hakkille ɓe wiyama wo ko matériel ji ɗi woni alaka men ga ça c'est grave Ouais. hôpital Ɓe ji no sikki darna yimɓe ɓen sa fof ɗo mo kaɗe ala batimaji ɗum ɗo laɓa kono sa yehi sérié kadi ala e mum sérié service ji no doit waɗede maire enfant en fait waɗa service ji nawnaje ɓurɗe tiiɗude ɗe on faami donc waɗa ɗin service ji ɗon embauche yimɓe docteur ɓe tigi woni ɓe retraité ɗo no wawi yewde golla to min miɗa andi ɗo docteur ɓe woni ɓe ga a faami wonɓe gollude clinique ji wona monsieur Barry no ɗo miɗo hoɗidi ɗo e Orléans kamen ga ya monsieur Barry lui il travaille à l'hôpital et en même temps qui à la clinique e kamɓe ɓe heɓno projet lansugo ambulance ji toon fi yahango neniraɓe ɓe gatta nangi ɓen a faami on ka aussi si urgence waɗi e bobo on hara bobo moy no mari oxygéne ka nder ambulance toon hara ɓe wawa protége de bobo on ha o hewta ka laftane ɓe lansino on projet mais mbuɗi ko naɓa toon ko foppu ñama ndu kuɓe sakkiti abandonugo ɓen docteur ɓe no heewi ɗo faalaɓe lansude ɗin projet ji mais ɓe ala heɓde ko dartanoɓe hande guiɗo fulɓe si dartike joni docteur ɓe ɓen ga buy hewtuɓe retraite wallahi ɓe lansoto e muɗum ɓe sutanayi en même temps kadi ɓe yahay ɓe golla toon ɓe yahay ɓe golla donc min on ɗo ko ɗum ɗomin mi watama proposande c'est important ɓe ndaara kadi côté agriculture on mais min komi wonnama immoto no yaha ka village yiida e wonɓe wadde agriculture on anda sattindi maɓɓe on waɗa vidéo ji posta a faami tant que yiɗa jooɗiɗoɗa innude an ko ɗum ɗo falɗa ko ɗum ɗo falɗa martata fof kamen ɗo Kagiɗo fulɓe. ko mécanique on ko il faut que heɓen wona joni marɓe mbuuɗi go si wiyama ɗo fi demal wona fof yo remu an joni ɗo ɗa mari feere ɗa wawi sodde ɗo tracteur 10 ndaara kam on si tawi dunkiji no wodi ko reme pakkeji no wodi soda tracteur 10 ɗaɓɓa chauffeur ɓe 10 ɗaɓɓa mécanicien ɓe an ko luwingol jama o walla ɓe rema waɗanaɓe prix moƴƴo tawata vraiment wona ko satti tawata ɓe waway yoɓude ɓe golla ma siɗa wawi ɓe ñawde kadi ñawlaɓe waɗa do entreprise moƴƴo tawata ko fi agricole fi récolte kadi woɓɓe ɗaɓɓa machine ji ɗum si andi sino wolede ɗo fi demal fo sikka ko yawgol uggino rema woɓɓe ko yeeyoɓe woɓɓe ko awoɓe woɓɓe ko ɓoro soñitoɓe woɓɓe ko addoɓe machine ji woɓɓe kadi ko yarnoɓe ɗum ɗo fof tigi tigi affaire demal ngal no yaaji sallu mum ɗum no yaaji jama on duwa marɓe mbuɗi ɓe implique o fi machine ji ɗi sa yiɗe wiide yerremu ɗo hande ko machine ji ɗi sa yi ɗo miɗo fusi ɗo saku temdere e 16 ñallal gotal ko machine waɗi ɗum ɓayru jungo mawɓe men mbawa ɗo joɗagol hoɓa ñallal peetuɓe heɓata korere vraiment ko machine ji ɗi menen men faala mécanique agricole on ko woni jonnude Inde e Chine e Thaïlande e Bangladesh ɓe produisa ha ɓe addana en ñaamen menen ko ɗi machine ji men faala e waɗu haqqille mum e mum hara wonna e sadagol yeeya sa ƴettiɗo 100 million a naadi e demal hara ɗon ka formiɗo ka informiɗo moƴƴa a heɓa rentabilité ɓuuri ƴettuɗo ɗin naadi alimentation ɗo saadi mais andi noon ɗi machine ji agriculture machine ji goo no ga wona tracteur ji ɗin no satti e no woodi machine ji ga yayɗi ha wona 100 000 euros a faami andi wona ɓe agriculture ɓe wonɓe France ga habbola wona ɓe wonɓe Europe ga agriculture ɓe ɓen ɓe ala sodude machine ji ɗin direct ko crédit ɓe woni ɗi ƴettirde par ce que ay kamɓe tigiri ɓe ala wawde ɗi yoɓugo directement a faami tellement ça coûte cher
ke ko crédit ɓe woni ɗi ƴettirde e nder no ɓe gollirta noon ɓe yoɓira noon crédit ji ɗin tous les mois haray ɓe prélève a faami woɓɓe no ga tawa hara ɓe heɓata hay 900 € salaire par mois donc machine ji buyno ga sa inni a landoto ɗin ɗo machine ji fof satta e moƴƴa noon par ce que ko fiyon ɗi satti moƴƴano leydi portugal agriculture ɓaɓen koye crédit ɓe wuuri ga kamɓe kadi machine ji koɓe sodata kon fof ko crédit ka banque donc c'est difficile si maɓɓe kaka banque ɓe ñawloto mbuɗɗi ɓe sooda wona wonuɓe ɓen ga kadi soodaɓe ɓen oto souvent ko crédit ma suudu souvent yimɓe ɓe leydi portugal no wuuri plus e crédit que innugo finance wona ka meɗen c'est pas possible wonata ko marɓe jawdi ɓe moƴƴa mais c'est des machines qui coûtent hyper cher très cher no woodi goɗɗi nan yahay ha 200 000 € ma ɓuuri andi ɗon no gasa machine goto yimɓe ɓe no wawi contribude mais yimɓe ɓe wata ittude 100 000 € fi machine goto parce que ça coûte cher ko ɗum waɗi voilà ça coûte très cher 2 milliards 800 millions francs guinéens c'est trop hein. Ouais, ça coûte hyper cher les machines ici, très cher. Donc tu vois, ko ɗum waɗi agriculteur ɓe ɓen ɗon buyno so jiya yoɓirde noon ko banque ji ɗi waɗani ɓe ko ɓe wawata yoɓude ka wona sattinalngol ɓe kadi en fait ɓe mari budget kamɓe déjà andi projet ji maɓɓe ɗe quand même na gotum kamɓe ɓe mari projet ça veut dire ɓe mari mbuuɗi ko natata dans l'année ɓe calcule déjà ko jelu ɓe heɓata e nder business maɓɓe on ko en fait e nder on business ɗon mbuuɗi ko nata siko 500 000 € natata e nder année on ça veut dire bon on va dire peut-être 100 000 on va dire e nder on 100 000 ɗon yiɓe itti déjà no gasara 5 000 fi machine on par mois est ce que da famde donc yiɓe itti ɗon en tout cas frais ji parce que na machine goto tum ɓe jogi ara ɓe mari machine ji buy différent ɓe yoɓay taxe ji kadi ɓe yoɓay taxe ji ɓe yoɓay impôt ji ɓe yoɓay piiji voilà il y a même 2 millions exact woodi machine ji yaaɗi ha 2 millions tu vois ça coûte hyper cher yimɓe ɓe wata ɗum ɗo mi fenantama ko ɗum haɗi yimɓe ɓen ɓe contribue andi coggu jamiu ɓe wawi heɓude coggu woyndu ɓe wawi heɓude a faami coggu suudu ɓe wawi heɓude mais ɗum ɗa coggu machine ji ɗin ɗum ɗo mi fenantama ɗum ɗon ça va être très difficile parce que ça coûte hyper cher tracteur je chinois ɓe no adda indien ɓe ɗo tracteur surtout indien on ɓe waɗi systéme maɓɓe on accompagnement mécanique ɓe ardi kadi pièce on fou kono no woodi ɗe 300 millions no woodi 500 millions no woodi 800 millions no woodi hayɗe 900 millions ɗum ɗon kadi no Conakry ɗo e joni noon hiɗe wawi jonindirde juuɗe ɗo darde juulirde nde 1 milliard 500 millions 2 milliards waɗen e juulirde kono ko honno hoɗo fof awa yaha ɓe jooɗi ɓe ronkirta engin goto agricole ko ɓe rema ɓete dunkiji maɓɓe ɗin ɓe waɗa coopérative ɓe rema maaro ɗum fof laɓɓine sende mo be heɓa ko ñaama haysi ko 3 mois no andi woɓɓe gono ton wonɓe wadde agriculture min komi wonno lagine miɗo anduno portoɓe marnoɓe gueseeli tawatara ko yimɓe men ɓe wonno gollude ka place maɓɓe mais gueseeli ɗin ko kamɓe jeeyɗi ɓaawo ton mais ɓe yaltita par ce que portoɓe gollayɓe ɓen ka meɗen a yiyataɓe souvent ko goɗɗo ɓe ƴettata comme responsable goɗɗo mo meɗen ɓe ƴettata comme responsable représentant voilà représentant ko on ɗo woni chef on gollayɓe ɓen ɓe anda na hay on ɗo woni chef on tigi tigi chef on no ɓaawo ton enfin min miɗo andi mi yahayno ha ka gueseli min mi yahayno Fouta komi wonduno e Porto Dian o adduɗolan ɗo mi yahayno ha Fouta miɗo anduno buyno ton collègue ɓe makko buytay ɓen no jogui toon gueseli wona Dalaba wona mama hay fraise min ko Dalaba ɗo min mi andi fi fraise na e leydi Porto ɗo de ko Dalaba min mi andi fi fraise jaka fraise no reme Dalaba ton a faami oui min ko Dalaba min mi andi ɗum donc tawi honno gorko gono ton ko kanko représenti on portojo ɗon par ce que ko kamɓe addata ingrédient ji ɗin min wona on gorko ɗon so attends fraise jeɗen de yeyetaki kamen ko fi hon ɗum no ɗe yeyeta justement ñameteji min mi yiyata fraise ton de andi konto ɗi woni yawde ɗandi konto ɗum woni yawde ɗandi konto ɗum woni yawde ɗum kaka restaurant ji gastronomique ka hôtel ji ka restaurant ji VIP to ka portoɓe ɓen est ce que ɗa famde ka supermarché portoɓe ɓen ko tomre labade mi yiyata bananaru labandu mi yiyata ɓennuma ko wona awede ton konko ga woni iwde a faami ingrédient ji ɗin ko ga ɓe woni ittude ɓe ara ɓe jonna chef jon to responsable jon
Ngesanga on ɗon o aawa o embaucha yimɓe ko kanko kadi yoɓata ɓen ɗo fof muɗum mais ɓen wonɓe gollude ɗon ɓe annda ko portoɓe woni ɓaawo to donc ɗin ñaameteeji ɗo fof wona on fraise on yii ɗum ka supermarché ji non ça coûte hyper cher donc kaka supermarché ji portoɓe ɓe ka restaurant ji ko to wona hay totiji ɗin ka meɗen yiɗi defeede ke ton mais ka restaurant ji portoɓe ɓen ko ɗum woni annda on faami mais toti o noon no weli yaade min mi ñaami toti l'escargot les grenouilles les cuisses de grenouilles c'est trop bon ƴakki toti mi ƴakki cuisse de grenouille Halima si ɓe defanima ɗum ɓe waɗi beurre ɓe waɗi honno de ko waɗeten kon ka liƴƴi honno feuille verte honno de persil ɓe waɗanima ɗum persil beurre nder ton ɓe sa'i ɗum la première fois mi yehi restaurant français Halima mais donc mi commandi ɗum ɗo mi anda jaka ko toti ɓe addanilam plat on ɓay mi ƴakki busunkun après minni ko honɗum ni ɓenni ko toti mi yehi direct ka toilette mi tuuti la ilaha illa et puis non hara kadi kum busun no famɗi kadi ñiɗaɗi mi yehi mi tuuti taw mais après mi artoyi mi mejiti minni pourtant no weli e mais koko ɓenni kon ko toti ko ɗum tuutinilan en fait mais au final non joni mi ñaamay toti ɗuma cuisse de grenouille joni mi ñaamay moi je mange maɗum escargot ɗo ande escargot on ka ande escargot no weli Halima no weli ya maayi no weli ya onno escargot ɗum ɗo onno ayi giɗo fulɓe sa cultivi ɗum a heɓay mbuɗi moƴƴa noon sa cultivi ɗum ko ange portoɓe ɓen gollidata seke ɓe aray ɓe sodanama ɗum hakkundeñi Allah escargot e toti min ma ɓe aray ɓe sodana restaurant ji ɗin fof jambata na escargot jambata tigi jambata no weli ya maayi honɗum min ma jambata no weli ya maayi no weli ya noon wallahi non sa yehi ka restaurant et puis ko satti kon plat mum on ko satti kon ko Allah tun andi no satti ya noon joni giɗo fulɓe ko an andi min ma sa cultivi ɗin piiji ɗo andi ko piiji enen ɗi en anda mais ɗin piiji ɗon portoɓe ɓen minnuma les grands restaurants ɓe aray ɓe sodanama ɗum ɓe ƴetta ɗum carton ɓe ƴetta ɓe addaga ndaru ka fettiji ɗo nini ɗum fop koko sodete ɗum fop koko ñamete yoɓe yaltude jambata on no weli yano o jambata dan haako pute wala ɗum ko haako puteji andi ɗo hay ɓale ɓe no sodde ɗum ɗo waɗa ka haako puteji ɓale mi si mi yiɗo jambataje no mari kolli taƴa kolli ɗuma on très riche en protéine min ma giɗo fulɓe suffit seulement ya heɓu site internet publia ɗin piji ɗon fof ɗum hakkunde ñi Allah sa waɗi ɗum ko ange portoɓe ɓe leydi ɓe commande to ɓe yana ɗum ton ɓe addaga o sari noon tew sari honno ɗuma honno lapin noon no weli min mi sayi ɗum mi waɗi ɗo lapin sauté c'est très bon lapin sauté no orienté ɗum tolo ɗo ko sari tun o neyata vraiment sa yi a tawayno laba kono wala visibilité andi ɗo sari on ko jeluɗo ɓe yeyata kilo on ko 12 € ɓe yeyata kilo no satti ɗum ka meɗen to mi anda ko jelu mais ga ko 12 € kilo on donc lapin goto o wi men ko yeyirta wotere ko 150 000 sarire nden complet ga ko 12 € ça veut dire 120 000 francs guinéens 12 €, le prix de lapin coûte 12 € je crois lapin ɗum ɗon no weyi ɗum ɗon no ñaame 14 way moda o 14 jama o wowtiɗo gerto ni sa yaltini ɗum noon kadi hara o ane o sari ɗa wawi andi no hirsirte ambala ha moƴƴa jama oriyantoto e mungoy min ma ndaaro o gambata on tu vois ɗum fopp muɗum sa yehi honno kankan tigiri ɓe waɗa ɗum e kankan o escargot tigiri ɓe waɗa ɗum kankan par ce que min mi yahino o pêche fête maɓɓe toon
ɓe waɗano mais restaurant ji ɗin fof si seɗa newde ɗum a yehi a yiidi e restaurant ɓe ɓen tigi tigi a yiidi e portoɓe ɓen jooma restaurant ji ɗin toon ɓe intéressé to e mum haɗa koye junngo maɗa tum ɓe yahata ɓe sooda ɓe ara ɓe yeeya ɗum hawno ɓe ara ɓe defa ɗum ha moƴƴa ɓe yeeya ka restaurant ji maɓɓe par ce que place a yehi restaurant gastronomique par personne tun a ñaamay pour 60 euros ça veut dire pour 600 000 francs guinéen fii gooto tun le moins cher c'est 40 euros sa yehi ñaamgo to menu hara ko menu du jour ok Aïssa Dubai addu demande mi ƴette sa en robbongira besoin ni an ari lapen c'est haram heɗa mi anda on to jannguɗa ɗum ɗon même au Sénégal on mange escargot escargot on go mi sañƴinaki mi yaali dow ko windi e defte go jangete har mi fulle ɗen fof giɗo fulɓe ɗum sa waɗi mi yaali ko windi sa defidi ɗum honno e beurre e laayi a waɗi toon persil ko weli konko Allah min noma a ƴakkay ɗum a ñaamiday ɗo e biredi ko weli konko Allah tun hande ko eppin no wonde protéine c'est la même chose kadi au cuisse de grenouille mais ko grenouillon ko buse ɗen tun ɓe defata en fait na grenouillon fof ene busoy so tiru no jandi julɓe non mais no weli a annayi gerto siɗa ƴakkude a annayi gerto sa ɗum no weli ha noon wallahi no weli ya donc mi kuppay ka Facebook ɗo joni mi waɗa recherche mi ka Google mi lando si tawi ɗum no dagi ka l'islam ñamugol toti yawlara min on ɗo si dagaki ara il faut que mi tuuba mais no weli tellement mi anda wallahi no weli yan ɗaɓɓu ndaaru tun ka téléphone maɗa no tappu escargot quoi a yiyay escargot ma ɗum ɗuma honno ma cuisse de grenouille quoi a yiyay prix ji ɗin ga ara no satti hein no satti na fo e ñamata ɗum ga parce que ça coûte cher tu vois siɗa fala vrai on hara ko frais on tu vas payer ɗum ɗon ene sa ñami ɗum noon ko honɗuge vitamine okkata ɗo no wonde protéine jambata on kan ɗum ɗo landetake ɗum ɗon fo no wonde protéine tu vois andi boy sikkay ɗi ñameteji wona ñameteji portoɓe ɓen ɗo wela piiji go mais piiji buyno ton a tawa c'est très très bon siɗa wawi defude a defi ɗum moƴƴa tu vois sa ndaari ɗum wona tu vois woɓɓe no ton ko tottiru ndun complet sauf hoore nden tu vois mais min ma siɗa ƴakkude a innayi gerto sa ɗum wonɗa ƴakkude c'est très bon a waɗi di ɗum e salade de persil tout ça hay no woodi woɓɓe ɗo ɓe defiday ɗo e haako pute o ɗum goɗɗo windi ley ɗon ene doñorgal ngal noon ɗum no kadi ñaame doño ɗum ɗo mi ñamalde hande e camilion ɗum ɗo mi anda ɗum ɗo mi anda mais ballardi noon non ɗum ɗon mi yaali ga nandi chinois ɓe no ñaamay ɗin piji ɗon fof boddi ɗum ɗon ha hande yalla danda ɗum ɗo mi memali to mi suusali mais je sais que l'escargot cuisse de grenouille ça j'ai aimé c'est pour cela que je ressemble à escargot ou grenouille il n'y a pas de souci au moins mi ɗo wuri on ɓuralan barki voilà je ressemble à ça mais au moins je ressemble pas au Yougos donc ça me va très bien Allah lanɗo selɓe no andi ɓe anda vrai restaurant ɓe andata ɗin piji ɗo fuu ɗum ɗon no satti ka restaurant ji ñan yo no satti yano mais min ko ngaddinilan ko ɗe fraise je wonaɗe remede dalaba ɗo yeyetake Conakry fof min ɗum no ton Conakry ko fof mi yaali fraise sinara ko Maroc ɗo ɓe ittima ittaɓe ɗuma honno piiji ɗin Sénégal ya yeyta ton wano banana e pomme siɗon faala on innay ko interdit ɗum ko aaji moɗon to min mi accaka e ko interdit moɗon to mi ñaamay kala komi faala ñamde kala komi tawi no weli mi ñaamay kadi voilà au Nigeria on mange les caméléons les caméléons ouais, on doit manger ça c'est quoi l'hasard ça me dit quelque chose mais c'est des médicaments traditionnels Alpha Bari, moi je mange ça même quand c'est bien chaud.
et Yeah. c'est bon hein? No way ko mi yata ɗo ɓe ɗo no yara ɗo. o gandano on ɗo indela miɗo wayri wa ñaari o gandano ñaari no moƴƴi kadi na islam min non tant que min ko ñaari mi nandi e mum alhamdulillahi rabbil alamina tant que mi nanda e muɗum mais namo kala kadi noon ñamata ɗum ɗo ko marɗo mbuuɗi ñamata ɗum par ce que ko ñamete pour les caviar donc sa yehi ka restaurant ji sa mara mbuuɗi a ñamata ɗum ça c'est clair et net na ka magdo do na ɗo ka kebab o yeyete ɗon ma ɗum ka pizza o yeyete ɗon ɓe yeyata ɗum c'est dans les grands restaurants gastronomiques pour les caviar donc ko sa yehi to yoɓa ɓe serva ma sinon a ñamata ɗum ɗon par ce que escargot on tum plat goto no ɓuuri 10 € et quelque hara ko koye jeego woni nder ton ane ɗum ɗon kono ɗum ɗon noon harnata goɗɗo ka. non andi ɗum ɗon ko entrée na plat Ah, c'est ok. une entrée en fait Entrée, ok. voilà ɗum ɗon c'est juste l'entrée wona cuisse de grenouillon par exemple ko busoye jeego nin ko ɓe servatama tu vois jeego ma No ɓuri busoy koye jaɓde. voilà tu vois wona busoye jeego c'est très cher tu vois yimɓe ɓen no windude wo c'est très cher ici en Belgique voilà ça coûte hyper cher ɗum ɗon kaka restaurant gastronomique ɓeɓen ɗinge giɗo fulɓe ɓe darno min gollira ɗum ɗon min de manger bale. tu vois Ibrahima Diallo wo j'ai mangé escargot au Libéria c'est très bon no woodi yimɓe men ñamayɓe no woodi woɓɓe ɓe ñamata mais il y a des gens qui mangent c'est très bon Ok, Aissata Diallo wo sosoɓe ñamay ɗum moƴƴa ɗum. sosoɓe ñamay ɗum ga kadi portoɓe ñamay ɗum No ay wonde ko ara ko lekki kadi goy. en tout cas Andi ɓe forestier kamɓe ɓe ñamay ɗum fof. Kamɓe ñamay keddo ndukka demu. oui kamɓe ɓe ñamay ɗum ɗon fou Bolle. gonga ko ɓeynata ko wo tout ce qui ne tue pas rend plus fort Aha, ndowru noon ndowru. non ɗum ɗon non ɗum ɗon mi yaalɓe ñama ɗum ɗon non ɗum ɗon ko chinois ɓe ñamde. ɗum ɗon ko chinois ɓe No forestier ɓen kadi. Forestier jo arto kamen ndowru filtiri ɗo mo jokku ndowru ɗum minen sikkude ko mboddi o yi. bon mais escargot c'est autorisé Ah, giɗa fulɓe a yi ton? way wo Côte d'Ivoire kadi woɓe ñamay ɗum moƴƴa merci de noter en commentaire s'il vous plaît parce que ka meɗe yimɓe men ɓen anda fi Ko waɗi o recherche ɗo. No yimɓe men ɓe anda Woni mi mi hay yiide ɓen ɗo. karamo ko kaari no harmini. oh laisse tomber karamo ko ɓe gono to ɓe ala wiide ko Allah no harmini ma nelaɗo ɓe buy ko ɓe woni wiide ko karamokojo kaarijo no harmini ñamugol ɗum ɗo e ɗum andi noon ɗum ɗon goɗɗo ala droit harmingol ma dagingol ko Allah tum Non, si mari on windaji ka droit Allah pet mais Ouais. au Côte d'Ivoire on mange beaucoup ça non ko Allah même kon ko en Jamaïque laari wondema vraiment hino harmani imo yewti ɗum ɗon ka qur'ana piiji tebbeli ɗen duwaka ñamude non no moƴƴi e wallay no moƴƴi et puis no satti tu vois enen kon yiɗa kon fof kamɓe ɓe yeeyay ɗum ɗo ɓe heɓa e mbuuɗi e muɗum no satti no woodi agriculture ɓe hara ko spécial fi escargot no woodi woɓɓe ko spécial fi totillon ɓen ɗon ɓe heɓa mbuuɗi ɓuri ɓe yeeyay ɓe tewu ɓuri ɓe honno neyay ɓe nayi ma piiji par ce que totillon ka ndiyam ɓe neyata ɗi ka ko ɗi ka ndiyam ka kaka ndiyam kaka jango andi ɓe peecay ɗum wona hono ka totiji ɗi woni to andi enen noon ka meɗen ɗum no heewi ka meɗen to in calcula yimɓe ɓe ɗuuɗa ñamugo no gasara ka sosoɓɓe ɓe ɗuuɗa ñamugo mais hande sa ɗaɓɓi renseignement ko honno ɗum cultivirte a ndaari ɗum ko honno ɗum wawata conserve honno marirde ka congélateur tout ça hakkude e Allah créé site maɗo a publique a réseau sociaux ji ɗo a heɓay contact e portoɓe ɓen marɓe restaurant ji woni Afrique ton woni ɓe leydi porto ɗo ɓe wawi commandade jungo ma tawa hara ɗa wawi wadde livraison quoi tu vois donc parce que en 24 heures ɓe hara hiɗi wuuri si ardi avion en 24 heures andi ko avion jara ɓe mari place ko conserveta tout ça donc ɗum ɗo fof muɗum sa woni professionnel no ɗa wawi ɓe wawi hendade ɗo ɓe sooda jungo par ce que ñameteji ɗin plupart fof andi ko étranger ɓe joni ɓe woni sodde ɗin piiji parce que c'est moins cher à l'étranger que ici e nde ñande milan ka pharmacie debbo harimo yewtudude ɗo yummira o onni yummira o no ari fi lekkede onni yummira o nini ki lekki ɗon ko ari fi muɗum ɓe jogaki faut que o yaha ha Orléans donc ça veut dire à 30 minutes d'ici quoi en voiture
debbo ini me ko fi on ɗo inni par ce que lekkele ɗe nini ɗuytike e woni konno laboratoire ji ɗi woni wadde debbo wonɗo yeyde lekkele ɗe wonni woni joni laboratoire ji ɗi ko étranger ɓe woni yeyde lekkele ɗen ɓuri France ga par ce que étranger remboursaka a faami donc ton ça veut dire ɓe sooday double prix quoi par rapport ga ande ga sécurité sociale no woodi hay wona doli prendre ko 2 euros soodatamo ɗo alors que à l'étranger ça yeeyi Allemagne par exemple doli prendre a sooday mo ɓuri 5 euros par exemple tu vois donc parce que à l'étranger on gagne plus l'argent que en France même à cause de sécurité sociale donc ɗum waɗi ɓe sooday joni ñaameteji ɗi extérieur parce que ko ton ɓurata wonde moins cher sa ndaari ay coñci ɗin ko étranger wona soodede ko to wona fabriquede ɓuri ga parce que ça coûte moins cher kamɓe kono noon kadi ko moƴƴinede ton kon haray no kelli no neeɓa kadi ka ko ton ɓuri wonde garanti oui no ko ton ɓuri wonde garanti no kon ayi oɗo koyni ko château rouge le kilo est à 35 euros le kilo de quoi min on no sattiyama e sa yehi ka restaurant namo kala waɗen projet toti on nani kono noon haray ko annangata mimi tufta Asmirou Diallo kadi windiɗo wo il y a des religieux qui dit l'escargot n'est pas bon parce qu'il n'a pas de sang wondema min go ko ɗum ɓay mi waɗi recherche on joni mi fuɗɗi yiide karamo ko kaari wowli karamo ko kaari wi ɗum ɗo mi tawi mi ala natude mum min ko si ɓe wiyayno lan Allah wi nelaɗo maki voilà ko karamo ko kaari wi karamo ko kaari wi e goto nde ala on droit donc toti ndu si ndu warama ƴiƴa yaltata non ɗum wo jambata ɗum nde mi warali mais ok mais si windaki ton haray voilà manger Amazon nin tappi Amazon ayi Amazon non kono waɗi enen en waɗata plateforme ji en watta sifa ɗi ideji ko honno jawdi ɗaɓɓirte enen goto jonnata andi yimɓe men ɓe woni complexe hollidirgo projet ji lanso e ɗum ɗo sa jokki a heɓay ɗum a yiyata ɗum enen ko woni wo ko groupe awo men majoɓe fof ko honno ko yannidirgol tout sonka 100 000 waɗen ɗum ɗo mo beeyo addu 200 000 mo be lewru kala ka ɗum ɗo kono wona min ɗo mi janga fi commerce si goɗɗo waɗi ɗo vidéo o inna boutique alimentation ko ni gérité si a yeeyi tel ko ni ittirta ko ni e ni jonna haqqille ayata ɗum aduna jonnogo on yide nandi enen mo be no accida e haqqille mum mo be yaaru e haqqille mum kañum andi on no gerrata wi mum ɓayle wona e fof woni yawde lekko nayi fof yawde ka lekko ɗum woodi ɓe jangali ngeyngu ɓe jangali o marketing ɗuma kono ɓe andi on no julorte kono on expérience ɓe hokkata ɓe wowlata ɗum aduna ajnate ala lobuta iɗe moƴƴi de wallahi ɗe moƴƴi iɗe moƴƴi jara mes bari woɓɓe windi de ka o salam pe quoi yo mi nan okay bote no wowla ko awa ala giɗo fulɓe mi nani ɗo yewta fi on janga fi commerce kala ko falɗa hande ɗo ni jangude sa yahi ko YouTube a janganay ɗon hoore ma goɗɗo ɗo ɓesdonaki jannugol ma windu tun ko onno fiiɗuma vidéo jaray no woodi hay tara awata windude nana windirta ñaamo a tappi ɗum honno ko falɗa kon vidéo ji yalta ha rapport ɓe expliquante fop kala ko humpaɗa ɓe expliquante ɗon jangira ɗon petit à petit est ce que o faami kala ko falɗa goy ayi hay so tawi hara ƴetteno exemple wano monétisation ɗo ni hara anda monétisation a tappi monétisation ko YouTube vidéo heɓato wi honno yewta ɗo explique nayi ɗoma e haala ka wawɗa kam woni ko français woni ko allemand woni ko arabe woni ko anglais kala ko humpaɗa hande ni aduna on no woni tellement facile a janganay sa ƴetti tan a waɗi hakkil a yahay ɗon jangana ɗon hoorema wawa hara goɗɗo go hara ko mankamma ko ƴettugol kaydin ndin haray sa yahoyi nokkugo ina wawi waɗede test on so tawi on possibilité no woodi hendoɗa doctoral ma on ma kaydiri ndi ndi besoniɗa ndi kala ko falɗa goy nde wawi jangude hande ɗo ni ko réseaux sociaux
Dawai yow tun ko YouTube yow ka YouTube tappa tun. wala ma ɗum ɗon no si tawi ko on ko janngol yaa ko Google tappa kono wonno inde ko falɗa kon ɓe addante Wikipédia addante jannga ɗon fop kala ko humpaɗa goɗɗo be andi wontum en pe intelligent tigi tigi on goɗɗo ko ɗum wonde si mi nani ɗo woɓɓe nanina kaari jannga ko ni e ni e ni haray miɗo kirɗi par ce que enen yimɓe men ɓen buyi ko o ancien systéme ha ni woni koko e maɓɓe ayi ha joni ɗum noon no waɗi e mbawogoyi enen en ala utilise ɗiɗo réseau ji fi en avance few ɓaynami fenani ha joni ko yimɓe ɓe kadi jaɓata jentade a fuɗɗat ɗumannade ɓena min miɗo ɓuuri oɗo niveau Halima mi naɓanima ɗon photo Halima ɗawawi wadde on photo ɗon daara daari ɗon cuise de gros nuit hara koko defaka kon a faami il est à 15 formation toti on noon min faala kadu ngoy minen soysiɗo a watala innude anda fi muɗum nani ha ɗum ko porto andiraɗa jommi porto innala anda fi muɗum non min hande mi ɗum ko adi maɗa yata restaurant woni ko ɗum waɗi min mi defata ka sudanga daari ɗon Halima mi naɓanima 15 0 80 ma senditama ko jelu kuttata hara ko entrée on tum plat on kon tum t'as vu comment ça coûte cher tu vois suga di pili kilo tew nayi ko jelu kamon ton leyde porto en fait ça dépend si 12 euros hoyde cobbule leyde ko ete kon ko ɗaati kon no wawi yawde ha 20 euros ma 22 euros eyno a busol ko yaltita bemda 12 euros no hoyi ɗum wona 120 000 noon ko 120 000 ɓurɗo hoyde on ko 120 000 sino ko sa ete kon wona bus technique ça va jusqu'à dans les 22 euros le kilo oyi busoy toti koy 12 euros ɗon heɓay kilo ɗiɗi ha voilà tayti on 12 euros a heɓay kilo ɗiɗi kono heɓugol ɗin ɗon ɗon woni probléme on nga no Halima ittani en ɗum innay ko sonnaji ɓorti no ittani en ɗum ambo mi waɗa moƴƴata ambo mi afisa ɗo moƴƴa kere mes varianga jakkali ɗum ɗo ton non minen ɗum min naali ala kono ko rare yiyata ko ɗum yeyete andi ko fiyono parce que c'est des produits qui coûtent cher non na ɗum ɗo ñamete satta coggu ko ala Europe ɗo onno ko satti coggu he Suisse ɗo ko woni kamɓe piiji buyno ton hiɓe interdisi ayi voilà par ce que chinois ɓen honno ko resoji maɓɓe piyo e buyno ɓe falta yeyde honno kono Suisse ɗo hara ko interdit par ce que wana o tew bare ɗum ko interdit e nder Suisse fof onno jaɓay ɗi restaurant ji hara ko ɗum ko yeyete no woodi Assalamu alaikum ɗo ay minen ga ɗum alaka yeyde ga bare on ɗum ɗon ɓe harnoiɗe salam komi faala ɗo ko honno ko o lekki fi yoru reedu o miiɗo frère giɗo fulɓe hino wolli ɗiɗo produit fi o yoru reedu biran no mari on soñja ɗum no soñji ɓe moƴƴa min faala andugol ko jellu e ko honno heɓorta Guinée numéro maɓɓe mi jonnata on ɗo no dombe kon ɗo a yahay ko hara probléme ala na dogu reedu wona yoru reedu ko normal ok awa ɗo waya cande mannagol numéro o jan ça ko woni simple yoru reedu on weeti bimbi ɗo yo ittukoje o wulna ndiyam on no wulɗan simple o yara hara no ɗuuɓi o habbo 30 ma 45 minutes so itta kooje so waɗi ɗum quelques jours on yo reedu makko iway awa ella ala joni mi expliquana e bureau ngay ɗo min lansi atto mi heɓude petit cola hari ko ɗum men yarayno wulɗan dari o photo ɗo affiche o photo ɗo holla ɗo escargot on ko jelu kuttata 10 kilos on c'est dans les 89 euros les 10 kilos 89 euros ça veut dire 9 euros et quelques 9,90 € le kilo d'escargot. Dari ɗo naɓanima photo. Ɗum ko defaka kan ɗum ɗo defaka. Ça veut dire les 12 pièces en fait. Mr. Santé acce jonnamo numéro on ɗon
yetti. parce que Nande. Allo, daɗo jiwo. 626 on tumminani. awa waɗe 0086 00 0086 00 kadi ka feng. Yo ittu music makko. Ittu music on pardon. Na ɗum a sonjay men ka Facebook ga. aɓe takko ɗo wollan soñjude nani few Ko gido fulbe. o Ah. barum ɓe waɗi takko an ɗo iɓe yolo yalanno ɗo Ah, bo min mi Ai, kufa. ai. Ah, ari a waɗi photo. Ina ɗo. Non, non, ah voilà. On y photo en kilo, on connaît 9,90 €. Et les 10 kilos, c'est à 89 €. Aïe. Lundo koko defa ka konni. C'est juste, lundo kon der to woni hara persil no to ay be wadi persil der ton. Be wadi lay, be wadi persil. Ane ko ɓe warbu. Ah non, ko ya judu ka furo. Ah, okay. Lundo ko be wadi beurre, be wada persil, be wada lay, be unida dun don be wada der ton. A be me be lota taw hala ba après be wada der ton. A fami kaka der ko ki woni. Dun don no jetta non ukka ka furo, juda ka furo. Sa judi non après tu vas si bendi après yaltana automatique no wayri wasara sa uka ka poil quoi. Tu vas nyami dano e biredi mais no weli ha wallahi c'est très bon. Voilà, wana ɗum ɗo minen no yeeye suuji ɗo menen kadi kono min hande mi ñamaade si waɗi piiji mi commandotako. Ko baya fina? Non mi accu mi ɗano ɗon. Afina? Non wana men siko crevé ton si faɗin piiji miɗo ɗumanno ko ɗum ɗo min mi ñamata. Mimi nyami do no weli ha mai. No wayri wa. Non wa joni hay an hay o toti a ñaami par que ɗum waɗi waɗde Mimi promotion. nyami toti mi nyami escargot, c'est très bon. mi yejjiti ko foore mawnɗa ko a foore siyeji voilà. Si don fala on inna ko mi wondon tigi de. Mimi ajaka. Min ko mentalité porto mi jogi mi do yidi nyamete mabbe on vrai et j'aime ça. Ko woni non mi ñamata ɗum ɗo kadi ka woni wo ka woni menen ɗo fetti jiɗi miɗo wawi sodde mais hara kadi ko honno koye jungo entreprise hara ko fi ñamete tum ɓen ɗo fi restaurant ji ɗin wona disval par exemple ko entreprise joni ɗo restaurant ji ɗin en fait ñameteji maɓɓe ɗin ɗon meɗen wawi sodde sino ko hedditi kon kaka restaurant tum on tigi commandoto ɗon tigi yehi restaurant Mbolle on kadi ɗa ñaama. min numa ko ɗum ɗo mi ñamali ha hande ñaare mi ñamali bare mi ñamali boddi mi ñamali dombi mi Ah, ko ñamali masintiga on ni. Jiɗo fu ko masi wi fusangi ngini usangingi, okay. ene kon ila mi waɗi o moteur ɗo wallahi Edi masin on ko ɗuma huɓɓirta ko honno. Ano on ndi e moteur. ko gasoil Ko kura. ino machine on ɗo moteur on ɗo Ko gasoil. ko gasoil Okay. tourna ɗo tigaje ɗe yaltirta Ɗum ɗo ko Mo- ummanna goɗɗo jiɗi fusko yaltude tigaje ɗen. les musulmans ne mangent pas ça yaltinanelan ka winde e nder deftere ke julɗo doit ka ñamde ɗo yaltinanelan c'est qu'on innayi ɗum ɗo ko interdit mais vous êtes incapable de prouver c'est ça qui m'énerve yaltine ko on to yiyata ɗum no gaduna windaki a ye nokku o nanay tum ɓe wowla ɗo ɓe interdit san on ala wuuru de parce que son jentike ko yimɓe ɓe wolta ko c'est interdit ɗum ɗo sen a wuurata hein. Tu vas jamais vivre c'est si tu aimes tu manges si tu n'aimes pas ne mange pas c'est simple mais no goɗo c'est interdit alors que on yiyali ka windi e nder deftere ɗum ɗo non j'accepte pas ça on no mange ça woniri pas. dey Real Madrid Joni noon nane min no sista Halima yo ƴawna nga. Hono ɓe on sayari ɓe ƴawna Allah. Ko concerne ɓay onon ɗo fof ɗo woni ten mo gasa ɗo woni projet Mariam Touré mawɓe men goɗo toon haysi ɓe yaltinali yeeso ngo ɓe maska yer geesu ngu ñande mi commantuno ɗo kaka publication sista Halima Dowga ka Facebook min yer geeso ngon tun ta ɓe naɓa ɓe photo ji ɗin ma vidéo ji ɗin ka privé wonɓe ɗuma investisude ɓen kono hara si ƴawnede ka Facebook hollugol Bandam on sujet ɗon min yewtininomo ɗo ɓaynaya créan men ɗo yennoɓe kadi bon haray on sujet ɗon min yewtino ɗum ɗon mbalam
ɗum ɗon mi yewtino fi ha min ronki merci ɗum waɗi la yaafini Dobbotiga on voilà na fi sonti ɓurɗa yenne gongol mais wono ɗo yewtude fiyoji waɗa Halima mi famani ha fiyoji waɗa ko Aisha kon wonno ɗo yewtude fimo o Aisha no jomba joni noon mi anda on joɗon ari mi yaha vidéo ji o mi anda kaddo ko hanki mi andi ɗo jombama mi yahin to vidéo ji makko ni o yehi ko to Angola o yehi wo kono gila o yehi mo yennude men ton o wiya onon e korokoro yagal mo ngal on defirta courant yimɓe ɓen ɓe fina yimɓe ɓen ɓe fina ɓe wata yiɗude ɓe wata dankade gorko ɗum noon ko yawde de o woni o hewde modi o heɓi aray ko beso woni e muɗum on sela emo na yon nawlu o ko gonga makko yo manto yo waɗu love mo wadde ko haaju makko ono o célibataire pro max ko nawla woni Halima no yiɗi gorko dono fini nani ɓayɗo yo nawlata décori suudu ndu foppo waɗi ndu fleure lo mais andi noon ko giggo kesum kadi na yon fini ko giggo kesum andi ɗo c'est bien mais le plus important yoɓe koɓe holliri nin début on yoɓe holliri nin kadi fin on voilà woni ɗo dans 5 ans yoɓe holliri ñandoni ɓiɓɓe ɗiɗo tato heɓi ka tu vois gasara ko kuulondirgol tum donc yo ɗum ɗo tu vois faala jattude moodi makko ɓaymi nani woɓɓe ne wiya ndaare moodi makko no kaanidi minen min konnugoy nantami faala jattude min mi sikki o sensibilise woni haray andi rewɓe buyaray no faala gorkon kana dey gorko yeɗɗuɗo noon haray buyi no faala mais koyo watta yiila andi wona ka milieu meɗen ka meɗen ton sukaɗi piiji ɗo no woodi yiɗuɓe no woodi kadi bonanɓe mum quoi a faami no woodi woɓɓe ɓe sike ɓe wawma bonande surtout an ɓadiɗo ɓe on par ce que haray ɗa ɓadiɓe on salmodiray a ñamaneɓe goɗɗum ɓe ñamante goɗɗum ɓe aray kama a yahay ka maɓɓe ɗin piiji ɗon fof ko wattango yiila par ce que ka meɗen ton a ko boddi suuɗinde wodo ɓuri marde balɗe a faami yimɓe ɓe naafo moƴƴi ko en fait no woodi woɓɓe toon ɓe yiɗa bone weltota ko ɗa jooɗi duuɓi dunte a heɓaali moodi a heɓi ɗon moodi paykum ha suka on kadi a naati e liilugol ɗum sondo soodo bongira manto wallahi woɓɓe ndaarete ɗon gite ñanne tigi tigi aray min mi sikki kadi ko fi juste viiji yo so sensibilise yo waɗu yewtere o sensibilise kono yo ƴetti piiji makko on no ñori koyɗe makko no waɗanamo massage no waɗa piiji non ɗum ɗo fof na probléme ɗum ɗo fof ɓe wawi wadde ɗiɗo fulɓe na ono ha holliɓe ɗum kadi minen min yiyatano ko waɗatano ange madame ma on acci andi a faala faminde na yantira waɗa e lobji ɗo ange Aissata ɗo he kiɗon holla tun yon faami ɓuuri mon andude loofu ingil ala ko a dame yaltini awa miya yaltini vidéo amingi Aissata vidéo tina ko min ko suudu man no sa faala yaltude après ɓeŋuma ɗuman ni ɗo min kum pay kuno manti nani ko joni woni acciti ɗuman na man da sa faala kadi ɗon no 3 gallon ma ko 4 gallon par ce que joni nawa comme avant quoi merci bari mo faala deuxième femme wayta andu min inni noon ɗum e pooma ko gore ɗo weɓude ɗo 45 ans o ƴettata ɗo deuxième femme non andi Halima gonga koyno ɗa ko guiɗo fulɓe tiba ko 34 o jogui ko paykum noon a faami orondoto jiiɗiɗa ɗiɗo ko paykum andi worɓe ɓe andi kono woni ɓe perdinde hay ɓe worɓe yaltuɓe aventure andi kono woni ɓe perdinde ko rewɓe ɓe woni ɓe perdinde c'est que ɓe ƴetta e charge ko ɓuuri ɓe ɓe ƴetta e responsabilité ji ko ɓe jogaki ɓe rondo gorko so ƴetti hakkille makko ɗen o fawi e rewɓe o réussisata o réalisata projet hande guiɗo fulɓe ka woni ɗo mo mari debbo wakkiliɗo debbo yiɗuɗomo wonɗomo jiidanade an ka wonɗa ɗo guiɗo fulɓe min saga a lanceto e projet ko watama nafude ɓeyguma rondo jiiɗiɗa andi je vais te dire quelque chose guiɗo fulɓe si agriculture on marsali par ce que ko faalema on non mais no gasara si marsali kadi no gasara na domaine maɗa oui Marseille non mais Marseille ɓayno ko objectivement wo kala bano adama simo mari rêve yo continue on rêve makko ɗon
min ko min tama lance e projet yejjita fi jiidira on innoɗa debbo goto mo wonduɗa on e mum ka pay ko vraiment ay sa yewtiɗo giɗo fulɓe koyo jankay noon koyo jaɓugoy koyo jaɓu waaji ngun par ce que o mo mari debbo labaɗo dariɗo yiɗuɗomo non no weeli no metti himo soutenimo ɓanni noon e menen ɓe wonɓe a bunginay men tout ha feƴƴita kadi men bewago hoorema mawɗo par ce que a nawyali ka pay kon accu waɗugo hoorema mawɗo immo dartoɗa fi réalise go projet ma hande ka wonɗa ɗo ɗa wawi réussi avec internet ɗa wawi réussisude tu peux faire mais suffit piiji buyno ka meɗen to yimɓe ɓen ɓe ronki créigo mais avec très peu tu peux créer quelque chose avec très peu tu peux créer quelque chose donc min ko mi inni essaye déjà visibilité o ma on augmente o kadi de plus si visibilité on ɓeydike kadi de plus tawara kadi ɗa mari projet lance a projet ko yimɓe ɓe wawatama soutenude de plus ara natale e piiji gono toon yeddondirgo yimɓe clash go yimɓe ataka yimɓe ma jabago yimɓe il faut laisser tomber ça yimɓe ɓen ɓe yiɗa ɗum surtout faalaɓe ɓe investisude ka meɗen toon ɓe yiɗa suga ɗin piiji donc ka goɗɗo mo yimɓe ɓe wawata hoolade donc yimɓe sugama no besoin na e nder communauté o e nder guinéen fof muɗum d'ailleurs donc si awri yara joni a heeɓi joni objectif kelluɗo a ari a exposi on objectif ɗon hakkunde ñalla heɓoto yimɓe haysko seeɗaɓe si yimɓe ɓe waɗali haray tant pis pour eux mais haray c'est dommage mais essaye déjà no augmentera visibilité ma on joni noon ko min yo haaju an feewi to si haaju an on feewi joni si haaju an on min wona projet an goto ɗo mi heɓi dariɗo an wona élevage on ɗo joni tawa mi gayni ɗo mi prépari ɗum mi planifie tawata ñande wo tawata wonata yontere mi rimanaka mbewa ma baali tawata ɗum ɗo no progressude min si mi heɓi joni rentabilité réseau no wawma gaynande on haaju ɗon andi guiɗo fulɓe visibilité no wawma gaynande on haaju ɗon mi anda compte ma aussi no monétisa monétise saka a yaali o joginoɗo page je laabodironmi o confisquiɗi fof o waɗiɗi page wahabiya o jaɓitiɗi o waɗiɗi page dina ele wona ɗum menen giɗo folɓe ko a commo mi nanga yaltiɗinange marɓe visibilité wa maɗo ko fandi o ɓe ɓay 6 000 € par mois minimum ayi si tawi no haɗaɗa monétise page maɗi no wonaɗa no ndaare no piiji ma on ɗumanma minimum ko a heɓalɗo wawi ɓay 6 000 7 000 ha 10 000 € dollar miɗo wama jonnude ide guiɗo fulɓe andi kono waɗata ɗaɓɓu soit o compte ma ɗo ma page créa on page ɗo yimɓe ɓen ɓe yaaɓe abonnon ɗaɓɓu goɗɗo ko filmanama vidéo ji maɗen harana téléphone ma on tum ɗaɓɓu jeune je photographe je iwtira ɓaawo ma o filmanama vidéo ji ɗi par ce que ko heɓa ɓurata heɓude mbuuɗi na ka layɓiji ka layɓiji a heɓata mbuuɗi kaka vidéo ji postaɗi heɓata mbuuɗi ko ɗum waɗi mi innuma a wawi yawde ka laɓtande yiida e ɓe nawnuɓe ndaara balla ko ɓe beeso par ce que woɓɓe no waali toon ça fait lebbi ɓen no waali toon ɓe mara balla a wawi yawde kadi à l'extérieur du pays yiida e ɓen yimɓe ɗon waɗida e maɓɓe vidéo ji yaha kadi Fuuta yiida e ɓe wonɓe wadde agriculture a faami e lan posaɓe question ji ɓe yewtama difficulté ji maɓɓe ɗi fiye yimɓe ɓen andu importance agriculture on ka meɗen yoɓe andu ko ha honto yimɓe ɓen soñji e on côté agriculture ɗon kadi a faami donc ɗum ɗo fopp waɗa vidéo ji posta sa posti ɗum ɗo yimɓe ɓen ɓe abonnoto ɓe ndaara e ɓeydante visibilité et en plus a heɓa e mbuuɗe mum ça veut dire nder ko heɓata mbuuɗi ɗum ɗon kon tunɗa wawi e wadde projet fi ko faalaɗa fi remugol ko a encourage e jama on kadi de plus mais tant que ɗa jooɗi ka compte ma ɗo o monétisaka ɗa arde ka TikTok ɗo monétisaka live ala heɓde mbuuɗi ɗa jooɗi ɗo ɗa habbi goɗɗo e walle sattante moƴƴana il faut que yimɓe ɓen anda importance agriculture on ɓe anda sattendi no yimɓe ɓe woni sonjorade noon il faut vraiment que tu bouge ɗaɓɓa goɗɗo iwtiro ɓama tu peux le faire ɗo haray ko coupa ɓen vidéo ji woni gollande est ce que a faami par ce que ɓen noon woɓɓe ko sakku somen koɓe heɓali woɓe heɓani 1500 € min mi acciti waɗugo live min mi acciti fayda waɗugo live no hay live ji ɗin joni koye ɓe ɗumannoto hay live ji ɗin si honno ɓe wawi publicité ji ɗin ɓe wawi heɓde mbuuɗi par ce que no woodi woɓɓe ɗo mi dandi ɗo goɗɗo go hollano ɗo e nder insomen o heɓi 1800 ɗuma honno dollar sabu par ce que honno kanko o wawata coupude vidéo ji ɗuman ko live ji o watta chaque jour o waɗa e vidéo live est ce que o faami bon insomen fayda 2000 $. Est ce que a faami ça dépend visibilité ma ça dépend minimum 4 millions yaltay Facebook la yoɓude live mini non
Facebook ko video ji ay Facebook mi mo ala yobde wadi live. live ni ka Facebook Woy Facebook Yo ni by yobde live, live. yo by live, Yo by. yo by video, yo by photo, yo by real. Nini be how to diri photo. tout réel jidin ay no réel Wala hay bindi hay text sa windi be yobay. Hara ko text abe ayobay. ay réel jidin nyande go mi hebuno do mi andas ko dalle presque 1000 euros rien que les photos ko mi poste ta photo Real diri be yo by mo yan. fam réel jidin be yobay di moƴƴa andi ko no wadata ko ɗum waɗi min ni ɗaɓɓu photographe jo hara an e ɓe nguma c'est que sa yeehi ka agriculture a tiroto photo ji suga ɗin piji ɗon fof muɗa postay par ce que réel jiɗi yoɓete vrai sa posti photo ji deuxièmement vidéo ji ko film ton kon coupon partage on kadi harana live jiɗin ɓe yoɓay mais pas beaucoup un peu nabuy mais par contre vidéo ji ɗin normal aɗo ɓe nangudelam mi wanno live ɗo suuma e momi sakkitino wadde ɗon 2022 ko 3000 euros ko Conakry mi hendoynoɗo live ji ɗin ɗulle a yiyata live fayda heɓuɗo 100 000 wi ko 60 000 70 000 80 000 50 000 45 000 kono ko 27 jours mi waɗi live mi jokkidiri kono ko 3000 euros o yaddannola Ayi. 3000 Donc, euros mais andi be do ti fayda hay bay do vidéo dans les 100 000 à 200 000 vues mais haran fayda ko 1 euro ou bien voilà maximum 2 euros gala yobude nini mais nini no way wonde hara min wajotoɓe lamɓe sali régulateur jonnoɓe lan conseil ji ɓen fof ko wiilay yomi ukko ka demal ɓe inni si ñande mi ukkori ɗum soobe tawa noon komi ƴettu fiyango fof mi jonna fof wiya kaarijo feeti jokka demal ngal agriculture o wi billahi e nder duuɓi ɗiɗi tati mi anday kon ɗum walla muusude mi tawa harayno ko cewɗi woni heɓade ka réseau min ko ɗum boy conseil yimmi yomi ɗaɓɓu sabu fi demal ngal mi heɓile ɗo tracteur goto momi innori si min ni yahen ɗo ko ɗon yahen ɗo ko ɗon hara mi waylitay leydi no mi faalira min komi waɗa tun gasoil mbiɗo mari chauffeur jo ango waɗi noon mi inni hakkude Allah men ngol layi ɗum no waɗi noon mi inni vidéo ji maɗe tun no wawma yoɓande ɗum ɗon mais il faut que tu te concentres sur la visibilité il faut que ɗaɓɓa visibilité o créé page ma on ɗaɓɓa hay par ce que ça heɓi hay ko 2000 abonnés tu vois de 2000 abonnés 10 000 abonnés ɗum ɗon a monétisay déjà page ma o donc eto heɓa on visibilité ɗon No joni hay 5000 lawa monétise de. Hay 5000 hara ko piiji original a monétise. ko jogi dans les 80 non 80 ɗaɓɓu photographe ji etto taw heɓa est ce que appareil hara ko film o moƴƴa caméra etto taw heɓa photographe ji o honno hara ko wawo filmude waɗa vidéo ji ɗin a posta e ɗin vidéo ji a faami hara ko vidéo ji wona ay wana yore ma cogunga caractère 3 minutes 5 minutes ya yiida e agriculteur ɓe ɓen c'est important ya yaw yiida e maɓɓe ɓe expliquena pompe ɓe yewtama probléme ji maɓɓe ɗin to on filma ko ɓe woni remude ko tout cela ça va attirer beaucoup du monde deuxièmement ya yiida yimɓe même ɓen wona yimɓe nawnuɓe kadi tout cela ça va to attirer beaucoup du monde par ce que woɓɓe yurmete wallito ɓen ɗon woɓɓe kadi okkorte hay ko pacifi muɗum mais en tout cas permettete ya yoɓu goɗɗo filmanama ɗum ɗon fof posta pour le moment ko duwaɗa concentrade ko visibilité aussi yimɓe ɓen hokkade ma mbuuɗi visibilité ma no wawma yoɓan hande boyi koye nder ɗi vidéo ji woni réussi Est ce que 3000 dollars woni hebde par mois ko jooɗiɗo Afrique ɗum na mbuuri sama kala noon anan ko kala hay jogui boutique e jeeya ɗum ko jawdi no ɓe heɓa ɗum par mois e nder en nan hara soodi ɗum no concentre toi sur la visibilité c'est très important ouais concentre-toi sur ça mais ɗaɓɓu ko holla jama on tiktok ɗo mbuuri ala e ɗum fayda ka mbuuɗi no toon tigiri ko woni ayno studio on ko déjà ko woko wurɗon ɗo caméra on mi ɗaɓɓi caméra goɗɗo addanilan ordinateur addama mi ɗaɓɓi studio on jom fo sagan noon kaka studio hun ɗo e ka dunkire e ka ɗuma mi wonata kono noon gonga ko wi ɗon komi waɗa e recherche taw fiyo visibilité tawata kala komi waɗata ka réseau ɗo ko hara to mi heɓay mbuuɗi hara wona waɗugol tum fi waɗugo Voilà. Déjà studio ma on abbolan kiɗo fulɓe très important on créanayɗo ma on compte ma on hara ko Europe ga woni par ce que ko Afrique ton on wata monétise de ɗum noon kay c'est très important famugol ɗum ɗon ɗaɓɓude une personne de confiance ɓayi sa ƴetti koye wabiya oyɗa a ƴetti koye wabiya o jooɗi ko leydi porto ɗo ko ala goɗɗude ko gandi hari ko on paade ɗon hari ko ɗon o tigi woni heɓde dépense 500 300 600 hayo ɓeɗonnano yimɓe yo kafammo mbuuɗi hara on sukaymo zerude ɗin page ji makko o heɓayno mbuuɗi e majji ɓuraɓe moƴƴude mais o andi ke page ji ɗin fof seke o watti page wabiya
o watti page Wabia o wonti Wabia ɗon direct o bonni page ji ɗi so page joginode visibilité donc hande giɗo fulɓe mari ida ma adami ɗaɓɓa adamijo wonɗo ga o monétisane lanni voilà kadi kadi no on page makko woni gollirde wona wiɗa mi ɗaɓɓo wonɗo Europe ko kanko woni to hambo na on ɗon jonnata na on ɗon aɗa no wodi ga wonɓe wadde ɗen golle ɗen spécial hara ɓe ala min siɗa fala mi waɗete contacté goɗɗo wonɗo salmini on fof mi lani ko so jam janki woodi woɓɓe goosi ɓe monétisante ɓe ƴetta e 20%, woɓɓe ƴetta 30%. est ce que a faami ɓen noon kadi ko golle ɗen noon ayi voilà a faami donc à partir de là mo ay monétise des pages hande monétisation ji ɗin ga mais a heɓa e mbuuɗi e wallahi a heɓa e mbuuɗi sa concentré e muɗum a heɓa e mbuuɗi surtout ka Facebook ɓe yoɓa e moƴƴa noon mais faut que ɗaɓɓa goɗɗo mo gollida ara o montante vidéo ji ɗin ara waɗa e émission ji kay andi des fois ara no hari a waɗa no émission ji kikiɗe tu sais yimɓe arayno tu vois kamaɗa ɗo waɗa émission suga ɗin piiji ɗa wawi ɗaɓɓude ara ko hirde kikiɗe quoi en fait no attira jama on kadi simple yimɓe accino joni ndar télé jentago radio tu vois tous les vendredi ɗa wawi wadde soit waaju ma ɗum taali ma jarugo suga ɗin piiji yimɓe ɓen no yiɗi suga ɗin piiji quoi tu vois mais mercredi ni ɗa wawi wadde goɗɗo ɗaɓɓa tembiji quoi en fait mo gonga mo nani hakkunde Allah hara réseau ji ɗi mi heɓi filo moƴƴo hara mi heɓi équipe wallo walla moƴƴa ka TikTok ka YouTube ka Facebook ɗo hara ko page goto min alimentimo ɗo e nder 3 mois ko tigi heɓa wallahi billahi ko feƴƴinira he min ɗo deñande ko hara projet ji mum ɗumɗa kala ko heɓi ka demal ko ɗuma o fiino darnira ɓalle ono waɗira goɗɗum ayna min ɗo deñande ko ɗum ɗon mi falnoma yewtude komi landino numéro ma on ko suga ɗin piɗi par ce que allo giɗo fulɓe mi windanino ko woni haray a yaali na régulateur laɓɓu visibilité kaleji so jokku golle maɗa nane ko ɗoni rentable ouais s'il vous plaît ok Halima on ti waynitike ma nani merci beaucoup ɓemle joni der jango merci frère merci bari angira ƴetti chambre salon ɗo ɗaynde tawa e ɗaɓɓu visibilité so heɓi ɗo joni 2000 euros par mois ɗa sikkude ni ko ɓuuri ɓeɗa noon 2000 euros par mois hein 2000 euros par mois ɗum ko par trimestre wona jonnirede acce ɗum ko par trimestre wona jonnirede wona par mois acce faamo onon tigi ɗo ngawe o ha musika ɗum ko par mois wona jonnirede kawsir ko vidéo ko wona jonnirede mbuuɗi ɗum ko par trimestre wona jonnirede mawɗo chaque fin de mois ko fanɗi wawi ɓay 1000 euros ça dépend de visibilité mo joguiɗa on ma 500 euros ma 500 euros tawi ɗegawnoma wuuri mi mara nini mara visibilité ka pa jam parce que mi ala wadde live ko vidéo tum mi woni postude mais minimum miɗo mari 400 euros par mois ɗen ɓe garati woni wolɗo mere sonka ɗo ha joɗo andi ala wolde mere min kala régulateur ɗum min ɗañidirta dey wallahi hay karamoɗo mi heɗike karamo ko wowli fi o mbuuɗi e o bandirawo men ɗo matu hakkunde Allah andi non wala heɓde de kono ɓe heɓde dolle mbuuɗi réel ji ko ɓe maɓɓe nangude jiɗi ɗoy no dalle 4000 euros réel ji ɗi ok 4000 euros kam ok joni on discuto 4000 euros o alana hoore makko location no maɗi tout c'est 4000 euros location yoɓangol non s'il te plaît acce ni worne gonga non si ma projet ji makko joni continue onode wakkile ba visibilité 10 000 euros aɗa yara ka compte ma giɗo fulɓe ɗa wawi monétise de page ma Facebook on ini gollay goy wallahi golle ɗe mi yilɓe taɓa haɗbo ɓiyanama ɗo gollay ara ɗo waɗugol direct ji ñande woy ñande yimɓe ɓen kupa vidéo ji ma ɗi ya heɓa joni noon an hiɗa wawi monétise de par ce que ne heɓa tawiɓa 100 000 abonnés ka Facebook nouvelle page ma on monétise mum a faami chaque fin de mois ko 500 euros heɓuɗa ma 400 euros ma 200 euros ɗin ɗi fantanama par ce que iɗa yoɓude connexion ara connectoɗa ko fi jange kisi e moɗon lan faala min kadi pour de précision seeɗa mi wurike on fof wono woɓɓe ɗo mi ala lintude vraiment ara o weltanama e weltani kadi giɗo fulɓe ko neɗɗo wakkiliɗo moƴƴa fota ko wona seeɗa e ko hannuɗo kadi wallede ko ɓuri lan encourage de ƴawgol ngol ɗo ni wona fisilan hetti moƴƴa mais mi tawi yewtere nde wonɗo ɗon sakkitaɗo yewtere ɗo nde hinde wondani lan min e important moranaɗo
giɗo ko santé bote yewtuma ɗo kon e ko halima yewti ɗo kon e fi o programme ɗo ila dowa wattande hiɗe muɗum ko toɓɓere labande ko toɓɓere hittunde a andi o réseau piiji ɗin fof no heɓo e muɗum hiɗa heɓa e muɗum hiɗa heɓo e muɗum ina woodi piiji ɗi duwaɗa toppitade e muɗum fiyo ɗi nawro projet ji ma ɗi yeeso hande ko yahata ko fof ko aduna ɗo kala projet mo wonɗa so homodira les réseaux sociaux on projet ma o yahata ka falɗamo ɗon hande ɗa mari box yoɓanteɗo 490 000 par mois ko foti tara on ɗon box sa gollirimo a heɓay ko yoɓata ɗon ko arana bénéfice konɗa yeeyude kon gonɗa ittude yoɓa on box ma ɗon prix carburant ma on foti arano woodi kadi noon iwrantama location ko konɗa yeeyde ɗo kon foti arano no woodi ka iwrantama joni yiya bénéfice rentable kelɗuɗo e marchandise ma on par ce que no woodi kawma iwande seeɗa ka waɗa dépense o e mini dépense o e wonkoye ton koye donc ko ɓe wonne yewdema ɗo kon ko haqiqa gonga selluka argol coupa vidéo ji waɗa réel ji yeeya projet ji muɗum sur les réseaux sociaux projet ma o marchandise ma ngo marsay connaissance on ɓeydoto a heɓay kadi wallo ema collaborateur ɓe e nder muɗum et puis a heɓay kadi information ji tawata kadi nawrete a yeeso par ce que ñande arɗa yiɗɗama wonuɓe ga effectivement ino woodi so ndaari ɗo mi haalnan ɗo goɗɗum no woodi ɗo o ɗuma hun ɗo woɓɓe gon jogiti ɗo projet o labbe ɗo ɓen nakkum villageois 2.0 mo salli bilari jogiti no gasata biɗo giɗo fulɓe no andi golle maɓɓe ɗen fof so sur les réseaux sociaux ha joni ɓe mari bureau kaɓe yahata no woodi sukaɓe ɓuwonɓe yahde gollugol ɗo kumpital e hoore mum iɗon sikkude ko gratuitement ɓe jooɗi ɓe arde wadde ɗo balle yimɓe ɓe posta vidéo ji ɗo andi ko joni ɓen ɓe tusata par mois ɓen no mari hay agrément s'il vous plaît l'enfant dalle 100 000 € artiste jogoto billahi wallahi a holotako ça dépend des visibilités atama min halima jooɗiɗo ɗo on atan habbolan yafolan 1 minute par ce que andi na sire ŋunude tawi ko unete ko laaɓa il faut que ɗownen juuɗe ɗen moƴƴa na en suuɗidir ley nalki min jooɗiɗo ɗon 4500 € ji andi yahirɗini ɗin kaka facebook ɗo mi woni min mi ala visibilité par ce que neɓani komi arti o pasan halima alaɓe 744 mi udditimo hari ɗum fo pasan on plus de 1 an 4 mois himo bloqué sabu affaire politique iɗon faamude mais ko ɗon mi heɓiɗi iɗon faamude e dépense janni e komi yoɓata joddi suudu joni noon timajin joguiɓe dalle 1 million d' abonné ɗa sikkude men ko jeeluɓe tusata ko fandi wo heɓay dalle 4 000 € 5 000 € woɓɓe billahi simi alani on artiste jono ɗo mi ala wolde inde makko nde mini mbuɗi makko ɗimo bloqué plus de 6 mois imo jogui dalle 100 000 € mi haalanama ɗum donc so tawi a garay ɗo ara ɗo e waɗgol ɗo halima abbolan tum abbo s'il te plaît min nawata waɗu man monétise page makko mo monétise ugol facebook no wondi avantage ene sikkude big sulen to naatoy ɗum a yaltoyta big sulen ko ɗum woni gollude heɓde mbuɗe ɗum abbelan ɗum no s'il te plaît sante jaja abbe mi lanni to on to mon jonni abima on tawiɗo kadi ma rapiji positif ko yiɗamo o sago kewti hunde moƴƴude seeɗa joni abbolan noon ina mari positif de andi min mi ala seeɗa ɗi yeeygo goɗɗo ko martata du coup min jonde woni abbiyango simple andi facebook ma ɗum tiktok no mari avantage mouradu moƴƴuru an tawɗa mari golle ma ɗin andi ɗa jogiti projet ma on ɗa hollude mo jama on no yiide buyi intéressé to e muɗum ɗum ko avantage wono waye ɗen kadi ko réseaux sociaux ɗo woɓɓe kadi intéressé ɗum ɗon kadi ko avantage andi kono sikkugol tun ko vidéo tun jonnatama ɗo mbuuɗi seɗa ɗi mbuuɗi ko ɗaɓɓata ko heɓata ɗi andi ɗum noon ko arno mbuuɗi ko ɗaɓɓata ko heɓata ɗi kono noon so tawi opportunité hunde ala sina ɗum ɗon yeru ko heɓuɗa oyo nante seɗa ɗi ɗum kadi wawi holoragol ɗum ɗon wallitoto andi voilà wallitoto si innugol ɗo joni par exemple yoɓɓugol wona wa ko connexion ma on ma soɗangol ma saku ma reɓide mum nebban heɓugol dépense ɗum ɗo mi yeddata ɗum ɗon déjà ko buytayi honno de ƴettuɗo jonnoma exemple goto pet enen ɗe wolde ɗo inde 1 million abonné ma ɗum kam tammiɗo abonné makka tammiɗo abonné mais kono makko sow no mari ɓuri 5 millions de abonné ko torotoɗo boɓe maɓe no sego abbo ami gaynito noon allahu akbar ɗakirɗe appucu arno kam réseaux sociaux inno yoɓama 10 000 € pour la première fois ni konto woni anga jentoto kon wawlata yasi tayiru an kadi
bela du apuju en bu en abonné diuma ko kon créer entreprise nder ɗum ɗon awoni on ala ki go milan ni to dum bulo ko de lanno yeeɗanan Tayiru yo TikTok no créer am Tayiru mi wi kon ɗum tijalla puissance ayi mo ay ka auto makko ara mo dari mo wadde vidéo ɗa yiya tijjanno jooɗi kayɗa moye mo dari yeeto lanko hon ɗum joƴƴini tijjalla puissance Amérique ton e waɗugol vidéo ji chaque jour o naada e vidéo no wawi wonde 4 vidéo par jour bien 2 vidéo par jour haray mo wowla yera siko ɗum ɗum fof ko gratuit ɗoni ko ƴeɓɓe heɓata par mois accu fi yalla non habbulan ɗum habbo hewten fi yalla yaltugol ɗo ande wona star jo andi ko watta ko vidéo awaɗo vidéo a woni star jo woɓɓe ko kadi on opportunité kadi no wela ɓe ana kadi ɓe neyno ɗo je avec la star ko wona wolde fi tigi la puissance lande ɓe wonɓe Amérique min mi anda fi wonɓe Amérique kono noon andi ko warno Belgique kon to wala e no gore makko ɓe andi ɗum ɗo lan andi ɗum noon kadi ma ɗo mbuuɗi non bolan ɗum ammiɗo famuma anno nafuma ɗin ɗo mbuuɗi no wama wallugo mata ko wonda ɗo kono sa hewti ɗo a tawa na mbuuɗi noon a tawa a ɗaɗɗa e golle no ɓuuri yago joɗogo heddegol on hono de ɓe tantiɓe ɗo tanti fante chanté beauté ɓe on ɓeɓe ɗo mbuuri ka TikTok essaye ɓe akkiti golle maɓɓe ɗe ɓe joni mbawi ɓe concentré ne keɓe mbuuri ka TikTok de Tayiru min mi ala hebde mbuuri ka réseaux sociaux joni awa joni essaye noon joni tan akkiti golle non habbolan Tayiru ko yewti ɗo kon ko gonga minimum heɓu golle ɓaawo ton andi ɗum ɗon ko plan B noon réseaux sociaux ko plan B golle maɗe ɓaawo ton ɗa duwaɗe gardude ɗum ɗa duwa kadi perdude ɗum ɗon je suis tout à fait d'accord avec Tayiru mais gonga ko inni kon kadi réseaux sociaux ɗo haysko ko yoɓira connexion ma yoɓira ñamde yoɓira transport ɗuytanima déjà e nder salaire ko wonɗa heɓde kon ka andi ɗum sa e nder ko heɓata ko noon ɗa wawi économise de ɗon sa économise ɗon seeɗa waway créer go goɗɗum mista santé bote kumpay kum men Sénégal ɗo ɓayɗen fof ɗen sutinomo fewndo aɗo fuɗɗade wadde vidéo non on noon ko yimɓe ɓe wallunomo yimɓe wallimo mais momon acce fiyalla momonotise page ji makko ɗin mon no ɗo heɓi faman halima fala ɗo monotise page mum andi miɗo andi ay portoɓe miɗo andi ay français ɓe ka TikTok ɗo ɓe heɓi mbuuɗi enen nde mbaɗi fande affaire monétisation ɓen ɓe mbino ko ɓe heɓata e nder affaire monétisation min miɗo andi ay français ɓe minnuma ka TikTok ɗo ɓe heɓde mbuuɗi buy ko woni natude miɗo andi mi yiyay ɗo jiwogo minnuma ka yaasi o wonno walde hande o heɓi appartement hande o soodi piiji ɗin fof mo ton ɓe yaltina e mbuuɗi ko ɓe yoɓimo kon ɗo par mois a faami tawara no ɓuuri 2000 ma mi anda jilu tu vois min ɗo wona côté Guinée wona côté Guinée ɓeɓe won ɗon wadde ɗo référence wona côté Guinée dans la vie réelle ɓe mi yiɓe ko paasi ɓe yoɓante train ɓe hoto si ɓe yehi soirée non ɗawni non hakkunde Allah billah wallahi ko paasi o yoɓana o hooti ay o yehi soirée acce so ɗi ala waɗugo ɗo ala ɗo wola ɗo fi weltingo wallahi ɗo ma heɓuɓe woɓɓe no ɗo ɓe mari visibilité mais ɓe ala heɓde mbuuɗi men an jara billah wallahi paasi ɓe mari abonné mais ɓe ala visibilité hara konton no bloka si konton no bloka Tayiru ɗiɗo fulɓe andi ko minnatama ala VPN ji sodeteɗi ara waway waɗande hoorema monétisana hoorema lagine ga ara ko si ari ko compte banque ma yata woni probléme o VPN on nayoɗano mi nayo décharge application téléphone ka waɗɗa ɗon ka téléphone si tawi décharge hande kadi monétisation on no bonde complètement donc ya assire si tawi engagé on VPN ɗon ko ya jokku ɗon balance ɗon hara décharge ta réseau mankata ɓay noon ɗaɗi chaque fois ko ɗum ɗon woni e dérange de andi importance wona ko réseau sociaux ɓa milliardaire ji o ya woni toon wa apputu en wa makko so e wacce a lamɓe ɓen toroɗaɓe ka inbox wallahi wona milliardaire yimɓe ɓen andema ka réseau sociaux toroɗa ka nder inbox ko ɗum woni nder si tawi tu wonami dimo dimo ngumi naati e ɗi laawi ɗon jiɗo fulɓe siɗa faala monétise de page ban ka Facebook nodda mi jonnete monétise andolan ko Maroc ɗo woni kanko jogui page de bourse ndimuyagal ngal tan ƴetta pourcentage mango jonni tamako makon chaque fin de mois a heɓay joggu essence ko doguinirta tigaje maɗen ko min ko ɗum minatama sa joni keɗo waɗgol vidéo gratuitement menen kupa tokka men ya men kupa men heɓa mbuuɗi amen min tout simplement min ko ɗum mi wawatama wolande
A jotti andi wona halma an hande kadi wata ɗo wulla fi mbuuɗi par ce que a yoɓede ɗo par mois 2000 ɗo andi ka min mi ala heɓude ɗum ɗon nde mi ala tawata ɗum ɗon ɓeru visibilité ko mi mari kon alhamdulillahi rabbil alamina so hande mi alade mi golla Maroc ɗo ko barke Allah e ɗo miɗo weltani Muradou en do si giɗo fulɓe waɗi ko min nimo ko yiye nafa muɗum ɗum ɗon gandoyɗa ɗo miɗo ɗo iɗa e jam YouTube noon alhamdulillah Allah heɓugol abonné to kadi ɓe yoɓay mais faut que heɓa abonné kadi a heɓay dalle 1000 abonné iɗa andi YouTube andi ko homɓe ɓurata yoɓugol TikTok no ɓa ɓuuri YouTube o waɗa YouTube no yoɓa ɓuuri Facebook no yoɓa ɓuuri TikTok ina gotum ɗandi fi honɗum YouTube premier vidéo on ɗo ya fuɗɗo darde publicité on feƴƴi Facebook ko a ndaray hanka hakkunde TikTok ko a ndaray hanka fen joni noon yimɓe men ɓe kattota ko ɓe ndara vidéo on hanka fen donc à partir de la vidéo ji ma ɗum yaga fen de parce que anda wolde de ñamno yagalle kon so am jamanu no humpa TikTok min mi yetama TikTok ko kala wonɗo pays éligible si ndaari vidéo ma on ko ɗum ɓe yoɓata ko non woniri mi tino mi démonétisanino ɗo hoore am par ce que a heɓata 200 € par mois alors que la mari visibilité a faami par ce que ko kala wonɗo e pays éligible si ɓe daarima ko ɓe yoɓete donc ɗum waɗi mitti complètement kono ganduɗa e jam amin daaray o Allah tawi giɗo fulɓe sista tan foti ko laaɓon ko bobo dalen ɗo jande o nalaɗo on salmitama ganɗo a konno mbuɗi heɓorta Facebook miɗo faala andude a wayi ando sa hutoraɗe giɗo fulɓe woɓɓe no arde ƴetta conseil jamen ɗi ya hutora min ko privé min mi falnoma yewtude mi yoɓiɗo studio hitande studio o studio moy to mi yoɓimo ɗo hitande 2025 on fou mi waɗi kon komi waɗɗum fou objectif an on ko yoɗi yaadu wona ko innata ɗo yomi yaw mi yiya remoɓe ɗuma ɗum ɗo fof mi waɗa programme ini kono noon ko woni priorité an o ko honno dunkire nden gollirte ko honno ferme on nde irte kono ɗumɗa ko segonde ko so tawi si mi alaka ngesa mi alaka ka ferme ara miɗo kay studio wal miɗo jappinde kadi kala ko jappinte ko tawa goɗɗum heɓoto mi naɓirta vidéo an ko goɗɗum heɓata Halima innoɗa a woni ɗon ani fi kumpital no kumpita joni sa yahay ɗon a yoɓa e mbuuɗi kumpita sa feƴƴe ɗon a yoɓa e mbuuɗi a nawno a feetu a majju a feƴƴe a yoɓa e mbuuɗi a feƴƴay kono ɓe monotise kadi ɗani ko jeeɗa kamɓe visibilité maɓɓe on sa feƴƴe ɗon sa nawni ko mbuuɗi comment ça on tiɗi yoɓa e mbuuɗi ndemal to yoɓa e mbuuɗi joni ka kumpita sa feƴƴe ala yawgol interrosama ɗiɗo da nawni de a yoɓata mbuuɗi mi innuma a yoɓay ɓe mari pourcentage on anda mekka ɗiɗo fulɓe ɗo koye bon sa famotiro ayi on studio maɗon aya besondaki on studio ayi vidéo ji ko meni a waɗa holla ka demal ni holla siɗa sa heeɓi tan fi nawnuɓe a coupa e woni 3 minutes pet joƴƴinaka Facebook ga a faami yahay ko noon kuppirta parti so yeeyo fi parti 3 minutes postata jooɗa lanna tu waɗa deuxième partie lanna tu 1 heure de temps ma 2 heures de temps en tout cas waɗa maximum 3 vidéo par jour ko golle batade trouvé aray ɗo ha golle a jonnay tan maɗa on buye muɗo a jonnay ko golle gandoynomo ɗo gandoy nani ko kamɓe munti o mbuɗure ƴetti oya onno ƴetti malaɗo min ɗo siɗa faala ɗo mi waɗante managé mi wonante managé y a pas de souci mi guiddete ɗum no ɓuuri ko arta ɗo enna yimɓe fulɓe fuuta e walli toma heɓa caractère wal ko hakkilala ɓe sino habboto e nder ennanda wawi sodande hoore ma ɗo caractère wal ngal oy no to wolanmo ɗum fi Allah o ɗon kam ma soye daron ɗo e non goɗɗum kadi o faydami ƴettuoya gando no andi no tayro andi koko hooliɗa ɗum ɗon marsata ko hooliɗa o yi o vidéo moya waɗi hanki bari pita Yantun ɗon e jam ma ko malaɗo min ya ƴettu giɗo fulɓe jam to ko giɗo fulɓe ɗon fanno yewdude ɗo fi dobbon he dobbon no kayma ɗiɗo ɗon 744 personnes dobbo tiga fi dobbon
Alone gido fulbe ndo potiga on haray jama on yi. Ake sami inaka Facebook. Ok, minni Naam. ko goɗɗo haaldilan ɗo fi ndobbo wonɗo kami woni ga Halima Mauritanie. yeeyeɓe addeɓe yeeygol gaaɓe min ɓe noon lan andi ɗo wonɗo yeyde ndobbo makko kono laba ɓase menen kadi ga ndobbo kon ko yiway ko toon kon laba on sumati o hollinan siyonje ɗen siyonje jane daneje ɗen o gandiɗe ka Waɗen vidéo non ɗo fo sina ɗum simi kupoyɗo wawi. voilà ɗen ɗon on ok o hollilan ɗen ɗon o innilan ɗon o haanilan prix ko o wowi sodirde kon o wila woy mo sooda pelen 50 sion 100 sion a faami après kono o inni wo kanko wo so sooda ko ma oɗo addanamo ha manda kono hara ko addugol manda o gara koye kontima est ce que a faami donc si ari ha manda bitti ɗon noon ko kanko yoɓanta hoore makko o haalilan prix on ko jelowo e sodude joni noon ko giɗo fulɓe andi on tuma si o ɗumanoto men mi haalnoyomo ka privé Joni andi kon ɗum abonné e makko ɗon naɓamaɓe Numéro o winda noon lan kisan. addu numéro. Jonno numéro a WhatsApp on contact on mi ka WhatsApp. abbo mi darsin heɓay ɗo komi windira Voilà. min jortini heɓi komi windira ɗon tuma joni ɗumanoto faamodi a waɗata e binoye to soko e kako ko e nder soji ni Mi fala. O projet ɗo koɗo tuyonino ko kippa ɓe ngure ande e ko ɓe kippa min mi jokka fi communauté kono nonne andi on ɗo botiga tigirɗa wawi développé kono guerdata ɗum ɗaɓɓu hono Conakry yaw ɗaɓɓa ko waɗanama étiquette haraka ka indema est ce que da famde Conakry no woodi waɗayɓe ɗum imprimé ɓe étiquette ji ɗin ɗaɓɓa piinoyi koy ka mi anda si ala heɓade toon ɗaɓɓu ko sodanama ga ka Amazon ɓe yeyde hara ukkay ɗum nder toon waɗa étiquette ma on ɗa wawi livre de ga minen fof miɗe wawi yeyde min ɗo somi hendike ga ɗo miɗo andi buyno sooda jungan ɗo woni ɓe États-Unis partout en Europe min miɗo wawi yeyde mi livrana ɓe donc mais wona ɗi soji ɗo minen mi wawata wadde ok kene fulɓe numéro on ko combien Ok. ko 627 627 49 49 49 06 06 04 wo hay labeɗa wawi heɓde ɗum en fait halima yewtuɗo ko même à labe si tawi ɗo ɗaɓɓi boutelji ɗi 500 grammes Yafe. Numéro 627 49 06 04 no woniri ok ko min ni giɗo fulɓe nam ko Mauritanie mi woni joni mi yodda e rewɓe si tawi mi ɗumannike min famodiri on sumati mi contactete ange maɓɓe yewton nani awa importance réseaux sociaux ni Voilà. wona jooɗi ɓe ɓen Afrique ɓe wawi commandade jungo ma livranaɓe e minen jooɗi ɓe ɓen ga ɗaɓɓa ko collabora e muɗum gollida e muɗum tu vois ara yimɓe ɓen heɓa hara waɗanaɓe prix maɗum ɓe heɓa pourcentage et puis ɗum ɗo fof ɗa wawi développede mais faut ke ɗaɓɓa kadi poore oy koy ka wawata ukkude nder toon hara no conserva ha moƴƴi no woodi GP ɓe kadi min miɗa andi ɗo frère Diane waɗa ɗo GP laggine to e France ga a faami ɗo wama wadde contacté makko quoi en 24 heures haray marchandise on hewtiga en 24 heures Ok. tu vois Kono way malaɗo Diallo ɗay jam. on jarama Halima waɗande giɗo Mala ton. yaram merci no marsude ɗum ɗo boɗum sen wallidiri ɗum ɗo woni projet moƴƴo ɗo tuyoni ko kora goɗɗo goɗɗum mi jentike la yuro ɗon giɗo fulɓe mi lando si tawi himo e jam min ça va alhamdoulillahi Ok. a yetta ɗon ɓen ɗon fof mi nani nanen sujet on ari ɗon haala ɗo fi monétisation on ka réseau sociaux ji on noon tigi wawata heɓirde mbuuɗi déjà woɓɓe mon no créé des contenus ji régulièrement woni ka Facebook ma ka TikTok ɗo tawi min kadi yomi wawa apportude connaissance ji komi andi kon e mum par ce que ko ɗum woni e janggande fimo wadde master fi communication digitale tout ce qui est monétisation et tout komi andani seeɗa quoi min nata komi expert jo e mum kono komi andi kon sago mi wawa partage angol peut être faalaɓe
lansagol maɗum lansiɓe no faala kadi ala yo waɗu vidéo ji mon ɗin ha are ko wallitagol faalaɓe lansagol ɓe maɗum wallito lansiɓe ɓen no ɓe wawa augmentirde peut-être productivité maɓɓe on donc et puis création de contenu on hande min mi invité wawɓe faalaɓe o lansagol e mum lanso par ce que mbuuɗi no ka réseau sociaux ji a kimi kellane taw yandi ay sugu mon fo on aña woni noon ka Facebook ma ka TikTok ma ka YouTube mbuuɗi no woodi e mum plateforme ji ɗin kamɓe tigiri hiɓe ƴetti mbuuɗi fi yoɓugol créateur de contenu ɓe ɓen e plateforme ji ɗin fof ko YouTube ɓurata yoɓugol YouTube ɓurata yoɓugol ko fi ɗum hande si o ndaari woɓɓe créé des contenu ji ka TikTok ma ka Facebook souvent ɓe invité yimɓe ɓen yo yow ka YouTube ndaari to fen on ton ko fi hon non ko ɓayi ɓe andi YouTube ɓura yoɓugol mais ɓaali ka ɓe investisse no ɓuri 3 milliards de dollars fi wonɓe créé de ɓen contenu ji min mi wayni ke o mi yehi ka YouTube non o lutteɗo TikTok kadi no mari mbuuɗi ok donc en tout cas ko anndingol jama on mbuuɗi no woodi e mum yimɓe ɓe mi nane ɓe inna ɗo ɓe cottoɓe ka réseau sociaux ji haala ko puynantumɓe jokki fusɓe ala jokkude ko angal faamu fi honnu par ce que hannde ɗum no ko métier ji kesini ka réseau sociaux koko innete créateur de contenu hannde yimɓe ɓe no heɓude mbuuɗi no waawi wonde wona source de revenu ma no faami donc innata kon yimɓe ɓen fof wata kadi heɓude mbuuɗi ka monétisation na fi ɓay on yii giɗo fulɓe no waɗa vidéo ji sikko on heɓay mbuuɗi forcément ka monétisation maɗum Aissa Santé Beauté hiɗon waawi heɓude mbuuɗi ka monétisation hiɗo waawi kadi heɓude indirectement hono ɗum ɗo wonire directement gon ko si on waɗi vidéo ji par exemple heɓayɗi milliers de vues ji on respecti condition ji ɗin on waaway heɓude mbuuɗi e mum ƴetti misal par exemple ka TikTok ɗo condition ji boyi no landa fi création de contenu on ɗo faala heɓugol mbuuɗi adi kon taw ko matimmino ɓuri 10 000 abonnés si feƴƴi ɗon ko mata on hiɗon e pays ka monétisation o activa wono leyɗe Portugal si feƴƴi ɗon kadi ɓe innayi on ko ma heɓon un certain nombre de vues ɓuri 100 000 vues e vidéo ji mon ɗin on faami respecton kadi condition d'éligibilité ji ɗin c'est à dire que ko créaton kon ko ma wona authentique par ce que si on ƴetti vidéo ji ko goɗɗo waɗi on tigi musique goɗɗo ma ɗum vidéo ji ko goɗɗo ko waɗi hare mo mari droit d'auteur e mum on ɗon si o ari tungo yi ɗum ɗo o signali ka TikTok no wawi suspendude monétisation mon o o faami woni ka TikTok woni ka Facebook etc donc wawto wadde ko créugol contenu hay si on ƴetti ko goɗɗo jeeyi ko ma modifion seeɗa fi on wawu apportugol touche mon o ɗum noon ko fi condition création de contenu ji ɗin ko honno kadi wata heɓirde mbuuɗi à travers réseaux sociaux ji ɗin ko si a ari proposugol activité ji ma ɗin ƴette misal wono giɗo fulɓe ɗo hay si o heɓata mbuuɗi ka réseaux sociaux ɗo kono service ji ɗi woni e proposude ɗin yimɓe ɓe no wawi contactugol mo en privé landomo miɗo faala ko wonɗa e moƴƴinde kon dobo tiga on ɗon kadi ko possibilité ko grâce à internet on wawɗa heɓugol ɗin client ji yo remarqui ɓe wonɓe wadde formation ji ka internet ɗo ɗo waɗa e vidéo de motivation développement personnel souvent ɓe innay si tawi ɗon faala développugol ɗum ɗo e ɗum ɗo miɗo propose des formations en privé contacté la mi propose non formation ji ma si ɗon yeeyi des produits ji ɗon wawi kadi innugol on tigi miɗo propose des produits kaarijo hiɗa wawi lan contactude donc andingol ɗon na forcément monétisation o wata heɓugol mbuuɗi hiɗon wawi arde wollon ko wonɗon e wadde kon yimɓe ɓen contacta on en privé possibilité ji goo no woodi on yii hannde ɓe marɓe milliers d'abonnéɓe ma million d'abonnéɓe ɓen ɗon hiɓe mari possibilité waɗugol partenariat ji kamɓe go e marque ji ko fi honno ko ɓay hiɓe mari visibilité si en ƴetti misal wono mes vidéo man jippinaw jippime modewa na TikTok jaɓata so waɗi vidéo ɓe waɗaɓe ɗumanno ɗon non même on est figa go vidéo non donc si ko ɗum ala lawa jippade en prochainement awa yaye ley hajja yaye na foten
ansi ɓe a waɗi video ɓe a waɗali ko ɓe addana e landu maga. Ok. Donc, ok jamɓeɗo nani mi juula futuro continue fiyalda. ok. Awarti Non, julde. si on ari, si on wawi, duma par exemple, on y c'est ñetti misal wa mimish. Mimish ko créugol contenu on e wadde dans le domaine du divertissement. Argol ama waɗa challenge, etc. Grâce à ɗum ɗon o heɓi million d'abonnés ɓe wonɓe suivre mo. Ko honno woni heɓirde mbuɗi. Partenariat ji ko woni wadde kon, par exemple mo mari partenariat hande kanko e Air France. Te o ƴenni o ƴetta avion Air France argol France ga pour yon are no réduisanimo o mari avantage ji on faami imo mari partenariat kanko e hôtel Palme Camayen on yi concert mo organise non yimɓe arnoɓe ɓen ko ka hôtel ɗon waali parce que imo mari partenariat imo mari en tout cas partenariat ji kanko e marque ji Bouygues. Elle est considérée comme étant une ambassadrice de la marque wono Ecobank kadi ko partenariat e ɗum ɗon. Donc, on a dit, si on crée contenu, on a une notoriété du gono ton, on va avoir des mots. Il y a un cas de misal et Big Soul. Big Soul arrive aujourd'hui que donner avis du coding et débat d'affaires politiques et affaires sujets du bruit. Il y a un niveau go hande, on a dit partenariat quand on tap send. On tap send wali be, il va gol Johnny France do, il y a un Cameroun, Arta Sénégal et tout fi wa gol promotion. In produit di maɓɓe ɗon ɗum non ko fi honno ko ɓayi joni mo mari visibilité gono ton ko entreprise ji ɗin faala kono condition ji kadi no woodi siɗa faala utilise gol produit ji maɓɓe ɓe innete ya waɗi ni wattitirani si tawi par exemple ko mèche wonɗa yeyude ha marque ji ɗin contactima ɓe innete joni na ya utilise concurrence on ko produit ji maɓɓe ɗin utilisata si wollugol jama on ko ɗum ɗo si ɓe fa intéresse ɓe waaway contacte golɓe o faami donc partenariat no waawi waɗde heɓon kadi mbuuɗi na innugol ko forcément monétisation o jon noon sen ari ka fe ko honno waɗirte vidéo ji fiya waawu captivugol yimɓe ɓe hanka fen par ce que buyno ɗo quand même ɓe créi des contenus ji kono ɓe ala faamude ko fi honno ɓe ala heɓude abonné ji hande ka réseau sociaux ji ɗi wona ɗo étude no waɗa ɓe inni capacité attention neɗɗo on joni ɓura 8 secondes c'est-à-dire ay lingino concentré ɓuri neɗɗo on fi honnon ko ɓay réseau sociaux ji ɗin waɗino ha joni hiɗen en fait en ala capacité d'attention si goɗɗo ari darugol goɗɗum au bout de 3 secondes si a wawali captivugol attention makko on o yahay woni sen ari ka TikTok téléphone men o on ƴette to feƴƴinen yeyi goɗɗo atiru ɗon ndaren hanka fen te waɗali ɗum ɗon en continuer donc honno waɗirton si yon wawu captivugol attention himɓe ɓen no woodi ko ɓennata kon ka haala porto storytelling l'art de raconter l'histoire vidéo ji ko on ɗon e wadde kon fo ndaare no racontiron histoire ɓaawo mum si honno ɓay neɗɗo on ko émotionnel jonno no woodi stratégie ji fi créugol on émotion ɗo soit goo ko ya utilise ɗuma hulɓinaaɓe no wawi utilise gol peur on ko ɓenata kon la peur fi hulɓingol jama o fi captivugol attention maɓɓe on ka début hiɗa wawi utilise gol kadi surprise ara ɗo waɗa ni ka début vidéo ma hara yimɓe ɓe no humpa ko honno woni ɓaawo on surprise ɗon on faami hiɗa wawi kadi argol yurmina ɗum ɗon fof ko stratégie ji ɗi wata utilise ugol fi captugol attention on tigi on par ce que mi explique noon ko honno réseau sociaux ji ɗi woni e fonctionnirde si on publie joni vidéo ka Facebook ma ka TikTok ko ɓenata kon algorithme o ƴettay ɗum ɗon holla wa himɓe sappo ni taw ma ɓe aboniɓe ma wano guiɗo fulɓe ma Aissa Santé Beauté fi stadion si publie ɓe ƴette on vidéo ɓe holla yimɓe sappo ni ɓenna est ce que ɓe ndaara si on vidéo ɗon no commenté si tawi on vidéo commentama o laykama o partageama yimɓe ɓe waɗi favori TikTok ma ɗiya plateforme ji innay oɗo hino moƴƴi habbo wollen woɓɓe goo ɗi tawi tum ɓen yimɓe sappo ɗon wawali commentugol ɓe laykali ɓe ndarali hanka fen
ɓenne o vidéo wona intéressante ɓe yaltini ɓe ittema woni ka fil d' actualité ko ɗum watta vidéo ji boyi himɓe ɗo ton so yimɓe ɓen si ɗi daraka hanka fen en fait intéressata jama on ko ma yimɓe ɓen dara hanka fen yimɓe ɓen commenta yimɓe ɓen layka partage fi ya wawu heɓugol viralité donc fi heɓugol viji ɗin mo ɓe no mari niche mum on on wata kadi innugol on publie vidéo ji fi memugol fo c'est pas possible ko ma cible on ko hombo wonɗon e adresse agol e mum est ce que onon vidéo ji mon ɗin o fi par exemple se ƴetti misal e kumpital cible maɓɓe on ko communauté haalde pular onɓe ɓen haalde pular fameɓe ɓen pular kala ko kori kaduna ɗo no intéressé e contenu ji maɓɓe ni par ce que faut ka haala pular donc iɗon doit andude ko hombo on ɗon adresse ade e mum on faami ensuite iɗon doit andude ko sayi hombo yimɓe ɓen woni e connectagol ka plateforme ji mon ɗum ɗo fof étude ji no waɗa hiɓe holli par exemple innama lendi ko ɗum ɗo ko réseau social ɗo yimɓe ɓen ɓurata utilise gol mardi mercredi telle heure à telle heure ça publie audience ma on harayno ɗon public ma on harayɓe ɗon donc ça publie heure ji gono ton a wata réussir fugol par ce que hara yimɓe ɓen connectaki donc piiji ɗi annanda goɗɗon wonɗo e créide contenu on hino doit andangol fimum jonnon yarti ka créugol contenu fi captivugol attention yimɓe ɓen no gasa yimɓe kadi no faala créugol par exemple hiɓe yeeyude piiji yiɓe mari produit ji ni fi lekki ɓandu wano aysa santé beauté exemple ko ɓe ƴettata hiɓe wawi innugol e hino ɗo mi produit yan on hino moƴƴi ko honno o moƴƴiri e hino ɗo debbo utilise ɗo produit yan on avant ko ni o wayruno après ko ni o wayri wollomɓe résultat o par ce que yimɓe ɓen jama on faala résultat ji ɗin on ƴetti ɗuma produit ko fi yeeyugol fi yimɓe fi yeeso yimɓe ɓen teno goɗɗo no marno puƴe ka vidéo ji mon hiɗon doit wollugol on tigi ka depuis himo marno puƴe ka femɓay o utilise vidéo mon on ko ɗum ɗo ɗuma ko produit on ene ɗo ko résultat on faami si tawi kadi en vidéo ji maɗin ko hiɗa publiude ko fi wollugol ñameteji hinaya artu wolla par exemple ko honno équipe fi defugol maafe suppu maɗum ha ko puute hinaya artu wolla résultat vidéo ma on innano ɗo ha ko puute on hiɗa doit wollude jama ko honno e honno moƴƴinirɗa ha ko puute on itti ka début hanka fen innugol a waɗe ndiyan ɗan a holnayi ha koko a waɗe ñama ku en etc jonnon si on gayni ɗum ɗon affaire création de contenu on en tout cas miijite fota ko honno wawoton andirde jama on heddoto ka vidéo ji mon si on wolli une fois ka vidéo mon on hulɓini jama on maɗum on ari on kirɗini vidéo on maɗum on wolliɓe résultat ji c'est à dire avant et après waway wollugol jama on pour wallide kon par ce que la question la plus importante ko ɓe innata kon a réseaux sociaux ji na pourquoi ko comment yimɓe ɓe ko faala ko comment résoudre un problème si tawi ko hiɗa moƴƴinde produit ko honno on ɗuma produit ɗon régling probléme fi goɗɗo si tawi ko fi création de site internet ma ɗum ko ɗuma wano ndobotiga on ɗa wawi wollude kadi par exemple avantage ji ɗin donc piiji buyi ɗi annanda ko ma on tigi kadi famano ɗum woɓɓe no wawi famugol si ɓe heeɓi expérience e mum woɓɓe kadi janngana e fii mum fuɗɗo lansagol hannde ka wonɗen ɗo musidɓe en hewti ka intelligence artificielle on hewti ɗo je pense que ene woni important enen kadi yo en anndu ko fii hon intelligence artificielle ji ko honno waada utilisirgol par ce que hannde portoɓe ɓen hiɓe utilisude ɗum ɗon fii golleji maɓɓe ɗin ɓe produise e image ji ɓe waɗa e piiji buy donc enen kadi intéressé ɗen e intelligence artificielle on fii ka création de contenu fof no waawi lansagol fii ka création de contenu jonno mi lannito tun e o question fii ɗuma giɗo fulɓe par rapport à ɗuma makko après je termine par ça naane o ɓe haali stratégie fii yoɓugo sodugol ngol dobo tiga o
En fait, en matière de communication, nous dit qu'on a un packaging. C'est-à-dire l'art de pouvoir proposer marque qu'on a produit du marque. Nous avons non. Comment il y a étiquette, oui, il y a imprimé de pigi imprimé. Il n'y a pas marque ma. A famille, n'a pas potu tout ce qu'il y a à Dougal, yéita, ou à l'aide de Portugal, et un partenariat, ben, ou à Dougal qui est un produit. Mais il faut dire que non, en fait, gars, il me wata il me sort directement so go to do mando botiga. Déjà voyage gongol commandara c'est compliqué. Donc commande a potiwe to sokoy I wata wadde après ndara inde honde watta ko gido fulbe siko ndobo fulbe madum anda ndara anyway. Mais dum non kadi koko jangante fi mum yowtida kadi anduɓe fi mum ɓe wawama wallitagol quoi so tawi mi ƴetti haala kan ha ɗon o wacce hakke mi haɗa ɗo. Merci nani jarama Buy Vallo, merci beaucoup. Alay ɗo faami ke ka. Merci. Voilà, ɓeydo Comme yewtuma ko joni haɓɓena mi pose question frère Jomengon mon frère min faala andude fi waɗugo logo on ti se ka hoore inde ka hoore page identification est ce que ɗum ɗon ɗa wayla wallude la wawi wallude ma heɓugol logo probléme ala ɗo wawi ɗuma andi ɗuma honno identifiugol page goɗɗo identifigo heɓa logo certification o certification o ɗum no kadi no woni ɗuma c'est intéressant quand même. Est-ce que Mdewama, parce que même Benina, je suis en attente. Ça veut dire quoi? Pas Jean est en attente. Ok, on va dire demandons de tout ma. C'est attente. Mi wadi no mais mi fa mal parce que même Belandi lan fi Instagram angon honno fi page yandi di Facebook Kaïta Santé Beauté officielle Benila, je suis en attente. Mais moi je connais rien dans ça. Donc d'accord, Johnny fi affaire certification en condition de Nolanda. Quand on va nous demande le traite demandons il doit ajouter la pièce d'identité mongo ensuite belando to en condition digo on remplit c'est belando to par exemple lienji média ko haali fimo si tawi hido mari lienji ka réseaux sociaux ka Google si tawi site web haali fimo hido wajettude belando to 5 liens par exemple ka Facebook wadon din lienji envoyons demandons habodon be bloquer to gol si be traité be tawi remplir si condition ji normalement be activaneyo possibilité gono wodi nini himbe be no yobude chaque mois be yoba wono 13 € ma 11 € be heba on certification. Mi de préféri yobu gongo mi de préféri yobu gongo dun no fo mi fa mal en fait. OK, en fait Facebook hande no mari possibilité ka benata ko suite business ko plateforme andanda ino hawti Facebook et Instagram parce que ko goto jeyi dun do. Donc no wodi ka duma certification do ay contact de la privé après mi explica non procédure. On a mis un d'autres numéro ma. No abonné makko na bane retour windana munde. Exactement. Donc on va de ton retour mi abonné ke mo. Woni nafore on certifié gongol ça va garantir ton page puis avec dargol ben detta. Voilà ko en fait certification on ko hollugol jama on ko an woni on page donc afami ko jeyi on page donc himbe be wata innugol be profiter on page ma donc. Voilà. Rendez authentique quoi page on. Voilà, ok. Joni mi windante ɗo mi contactete ka WhatsApp wallito ɗala. Andi bombe gonodi be ara piratugol page ma joni non sa certifie mo ara be wawatande kadi argol piratamo. Kono woni. Voilà. Ah bon, on tigi no doit débloquer go follower be ben? Non, en fait déjà on hebi non team follower be on famille. Non, woɓɓe miɗo bloqué ɓe quoi, ça veut dire on tigi no doit ɓe débloquer. Non, je crois pas ça. Je crois pas ça. Non, min ɓe mi bloque ɓe mi yiɗa débloquer go de. Non, quand on remplit toutes les conditions du bilandi, avec un TikTok formulaire rempli, c'était nabanede. Maintenant, on vérifie, ben si tout est bon, il doit respecter les conditions du active non. N'a pas ça qui entend. Min pas jandi ni ke pour le moment di mara problème mais ko woni mi ala wawde ɗum ɗa quoi mais mi contacte te wallito ɗala. Hay tayiru on mbi hunduko kon hay tayiru on mbi hunduko kon parce que million di ko heɓade ka réseaux sociaux ɗo comme mo jooɗi mo sanki. Non, attendez, mais wala question mi mat. Min c'est-à-dire mi ha joni komi wonno ɗon no kanko ɗi welɗo ko non attendez wolure goto comme voilà ɗanɗi ɗo c'est-à-dire mi walani noon ɗo la plupart de façon indirecte wona innugol ɗo ɓe ɓata wono milliardaire mi walani noon ɗum mi woltike mais kono ɓay voilà
comme ne woli on ala jabugol no problème mo on ti jalada ɓude fi no wonira milliardaire tay away non ɓe ala cuɓayi ɗiɗaɗi ko wolgol non no waɗi yimɓe wonɓe réussisude mo min miɗa andi ɗo debbo mo mari ɓiɗɗo handicapé jo ala gollude mais grâce à TikTok parce que ko ɗo waɗata vidéo ji makko de kanko ñaha o désactivé commentaire ji ɗi mais grâce à ces réseaux sociaux hande o udditi boutique mo udditi boutique no waɗi yimɓe wonɓe réussisude andi ka meɗen probléme o ka men jonnidirajuuɗe arde vidéo basi mais probléme on ka men jonnidira juuɗe ko ɗum woni lorrude e ko ene woni ala réussisude e nder muɗum na hedditiɓɓe nde awa mika ɓuyno réussisude muɗum voilà ina fiinugol maɗum koye ɗonno ɗo ɗuma fali forcé en fait parce que andi ɓe fo waɗi vidéo ɓe heddi ɓe waɗali ɓe addana ndaro hay ka live ji ɗo ndaro hay ka live ji ɗo no mari question ɓeɓen addude cadeau ji ɗo yimɓe ɓe ya 800 personnes e ko jeelo woni addude ɗo cadeau ndare min ilami naati ɗo 20 point ndari yam tawiɗo 26 point ndariɗo malaɗo o yewtiɗo joni ndareɗo malaɗo o yewtiɗo kon fof boyi hutoray ɗum woni ɓe ka réseaux sociaux mais ko honɗo addi ɗo cadeau 110 point non personnellement hokkata heɓe tapoti tum hokkata mais ɓe yiɗi conseil ji ɗin ok yaɓe ɗo no ƴawi jam landagol conseil vas-y jaari allo oui on jarama jaari habboto seeɗa ka na jaari o bariso bariso pardon ano waɗi ala togo koto malaɗo ɗo mi fala posangomo ɗo question dara camagoy question a on ko mi fala andugol kon no site web créirte ok site web ko fiyon no falon créedugol site non web j'ai une page sur Facebook là donc ɓe landilan ɗum ɗon donc page a on fof ko ɗum ɗon manque quoi kono mi ronko non en fait création site web on ko si tawi hiɗon faala créugol trafic yo himɓe on ɓe ɓen ka Facebook mo yaha ka page mon ka site web mon sina ɗum min on mi jamira on créugol directement site web si tawi ko no wadde ko fof ko ka Facebook wonde Facebook landoto tun yon créu site web ko siɗon mari hiɗon wawi tun innugol ɓe on ala site web comme ça ɓe feƴƴinayon on étape ɗon quoi hina obligatoire heɓugol site web ok c'est pas obligatoire non c'est pas obligatoire créugol site web ok parce que à chaque fois ɓe landade lanɗo min no gasara goɗɗum no manque quoi ɗon faala par exemple waɗugol trafic c'est-à-dire que yimɓe ɓen iway ka page mon Facebook yaha ka site mon fi sodugol piiji ma fi darugol piiji ko ɗum ɗon mais si tawi hina ɗum non wona obligatoire voilà ɗo joni vas-y Lamzo c'est quoi ton question ok min na question min ko yewtugol fayda noon komi yewtayno kon ɓayaɗalde mi ƴawde hari malaɗo ƴettali e konngol ngol quoi mais ko malaɗo yewti kon fawɗo o yewti fof nder ton no woodi seeɗa kon ɓeytata e mum mais na telen kaw memiri ɗon par ce que min on domaine ɗo wona domaine an tigi tigi a faamude kono waɗo guina fulɓe ɗo ni emo mari avenir ɓuri wonɓe leyɗe porto ɗo heɓugol bénéfice ka nder réseaux sociaux fi honɗum déjà fof no andi mo fof no humpa ko waɗata ko kono waɗirta no gan malaɗo haalanimo par ce que a ndaray vidéo ji makko ɗin hara ɗi juuti ha kono hara no woodi ton ko ɓannindiray no waɗa 3 minutes ɗum naadanamo ko sikkata ɗum koko par ce que himo wawi gollude on ɗo bottiga makko e demal ngal o heɓa kaw gollata ɗon o heɓora ka réseaux sociaux hara no yaadi hara na yimɓe ɓen bénéficiata e konko woni e wadde e kanko ɗon ko yimɓe ɓe ani mi watta kuppude vidéo ji makko ɗum a faamude eko watti e mum kadi wano miɗo rentime enen fulɓe ɓen fayda ka goɗɗo woni ka réseaux sociaux yo ou bien o fuɗɗi heɓude piijigowo en accay associé e makko wona on ɗo woni yaltuɗo juuɗe min komi dimo mi gollidata e makko en tertoto ok fiyon ɗum wano hande hino ɗo ni min mi yiyay ɗo santé beauté ɓuri hande falaka programme ji makko gonoto a faami joni noon giɗo fulɓe hiɗa mari projet mo andanɗa hoore ma an e santé beauté ɗo wawi kolla borude yi'a nafa wota tewto lammi par ce que min ko intérêt am mi jokki an par exemple ko wi debbo tiga o ya etto ha heɓa binoyto so koye waɗa marque ma
wano kamɓe jooɗiɓe ka réseaux sociaux ɓe fof hiɗa waawi ɓe jonnude ɓe heɓa buyno duwano heɓude intérêt ka réseaux sociaux ɗo ko woni kon ka réseaux sociaux kono an hiɗa duwano taweede e ɓen Okay. probléme o honto woni fii men enen tentini ko fuutami jooɗi voilà ko ton noon menen hannde ko woni kon to goɗɗo no publia ɗo vidéo leyɗe porte ɗo hara men intéressaki ma kono an ko watta ko ngara mbeɗen intéressé déjà on nature ko hollata men ɗon ka buruhoy ka pitahoy nature on ɗum holli 3 minutes o postilan ni ɗum hannde buyno e leyɗe porte ɗo no ronki resisude hannde ko ɗum woni souci amen hannde yiwgol koyɗum mahoy piiji gono ton seke ɗa sikka mi yiyay ɗo granjo goto o yahay télé mi annda ko leeluma ɗi soromboji ndiyan ɗan ko yaltata kon e pete ko publia ɗum kono sa yi yimɓe ɓen ko yata ndaara ɗum ko a imagine ka haraɗa waɗora koye musique koye ka tambi a faamude haraɗa waɗa tambigoy ko wuttete ɗum fof ɗum hannoto da gollude golle ma ɗum noon no lalli staff ok joni daro ɗon lamso jonnen taï c'est quoi ton idée en fait vas-y parce que taïru mo fanki ɗaw taw je comprends rien en fait na vas-y taïru c'est bon daro ɗon lamso non jonne goɗɗo tawno min wona min to wonɗo non faut parler allez to metti ma rectifiugol inna taƴen ɗo tokken ɗo waɗen ɗum ɗo staff ma montoɓe waɗoɓe golle laba sa heɓi ɗum ɗo heɓa wano malaɗo en ɗo kamɓe anduɓe fi mum ɓen kadi ko honno réseaux sociaux jonnirtama mbu par ce que o yewti ɗo piiji buygoy andi enen sen anda woɓɓe hayno hersi malaɗo ɗo yomi yejjitude nani ene affaire youtube on ɗa beson ni kadi e wongol les pays éligible comme honno tiktok pardon parce que tiktok alors mi anda exactement pays éligible ɓe ɓen fi youtube mais je crois que oui parce que mi sikka si tawi ɗa laggine ɗa wawi monétise gol je sais pas mi wata confirme gol ɗo joni mais il faut que je recherche andugol pays monétise de youtube ok c'est bon vas-y ok mi continue ɗon par ce que ɗa andi par exemple golle siɗa gollude il faut que na tun heɓata ko heɓata kon woɓɓe ɓe gollidata ɓen ɓolodiron ɓe heɓa e mum a weltora yerkonɗa heɓude ko par exemple wano malaɗo ɗo haray kanko domaine on himo andi fi mum par ce que o yewti ɗo buy o tata woɓɓe no ka ley hiɓe heɗuno hara ɓe andano ɗum ɗo ɓe yaha ɓe nafitoro wano oɗo bari o ƴawɗo ɗo joni déjà min mi weltanike mo par ce que o ari o landike ko anda enen noon buye men haɓɓitoto anda e piiji ɗin kaɓe suuɗiti to marsata il faut que yaltita holla besoin ma o ɓe jama o ñawdanama ko non woniri si a suuɗi temme ñawdotako ka suuɗaɗo non koye ɓurtuñolde arani ko ɗum minnuma ɗa mari bénéfice ɗa mari fitir heɓugol mbuuɗi ɗo ara noon accitali golle maɗen continue a gollora heɓora mbuuɗi ɗi nane mi nani ɗo wola ɗo fi goɗɗo wiwɗon mo heɓude mbuuɗi vraiment mo heɓude mbuuɗi par ce que min tigui mi nani mo inna ko waɗuno kon ka mi anda nokkugo ka publiuno
vie makko on to yimɓe ɓe YouTube ari est yennugol mo visible partout en fait. yimɓe ɓe ngari yennugol mo o inni o kanko sino naatande mo mbuuɗi zeman fils min ko kanko mi nanno woore o inni o mbuuɗi ɗin konko publiono ɗon vie makko on ton o wi wo naaɗanayi mo dolle mbuuɗi wo ɗum zeman fils o inni o haa jaka plateforme ji ɗin fof mbuuɗi no kere sina jogii mbuuɗi ma ɗi hannde kere haajumano goɗɗo ko yiɗete mañete man famani mais ka sila mari mbuuɗi ma ɗi yimɓe ɓe yiɗete goy ɓe yiɗete Allah ɓe yiɗete forcé ɓe yiɗete sala mbuɗɗi woni goto ha jaka ma siɗa mari mbuɗɗi haysi ko naafigi yagal men waɗante hara noon min heɓata fuf e wakkante mi waɗanta goɗɗo naafi yaga de haysi mo mari mbuɗi nane mi nani tayiruno inna wano magoso en sino mari mbuɗi on déjà ko okkata kon tun ko yaltinta kon hara ko yaltinta kon ɗo blogueur ɓe ɓuy wata ɗum yaltin en tout cas andi noon mo woni manjandi koye 500 euroji to confirmangol ma halima mi ndaari ɗo joni Maroc no tawra e pays accédeɓe ɓe monétisation YouTube o kono lagine tawraka de Sénégal kadi tawraka donc a site maɓɓe ɗo ok joni ara en joni tayiru no wawi ƴettude joni o yi min sion jonni lan kadi quelques minutes lan falno wollude ɗo fi intelligence artificielle parce que ko piwon ko andanɗa yimɓe ɓen hannde no doit utilise gol ɗum on faami hannde portoɓe ɓen hino facilitaniɓe piiji ɗin intelligence artificielle ɓuraɗo andede on ni ko oyneteɗo chat gpt o intelligence artificielle ko application ji ɗi anndaɗa ɗa wawi télécharge gol ka play store ma ka apple store ko landiɗa wo o wawete jabagol hande siɗa faala innugol ya heɓu idéji fi créugol contenu wawete wallugol Mamadou Sow mi ndaari joni ka ɗuma ko ka page google mi woni on yi Sénégal ala ɗo est ce que Sénégal ala ɗo pays monétisation ko YouTube ni faala ɗo e compte sen YouTube haray ko ya ar Maroc ma ɗum daɗɗa goɗɗo ko udditanama fi a monétise de ok exactement pays ji no woodi ka monétisation on accepta ɗon ene ɗo pays ji ɗin on yi déjà ɓeni sabu guerre on en Ukraine ɓe suspendi wono guerre to min runda pardon bon ok anyway en tout cas intelligence artificielle on ko mi falno haalande kon fi mum ko application ji ɗi andanɗa kala ko landiɗa on tigi o jabotoma ok to landike mo ɗo joni desinanin ɗum ɗo o desinante on faami kala ko landi ɗon mo si on landike mo jonnan idéji hande on besoinaki ennugol o yaha ka google waɗon recherche ji par ce que si on yeehi ka google en fait heɓugol information ji ko information ji ɗi are no ɗuuɗi mais si on ari ɗo o landike mo landal tun o wawa on jabagol ɗum ɗon ko intelligence artificielle si minni mo dessine moi un chat par exemple o dessinante ñaare o so inni mo windanin ɗo ɗuma komi haalata e discours o windante kadi kala ko landi ɗon mo on faami ko intelligence artificielle ko application ji portoɓe moƴƴini fi wallitagol jama on yi o desinani ñaare on si minnimo yo windanin goɗɗum o windanelan hido woodi kadi application ji ɓe jangaɓe ɗum ɗon ko chat gpt o application on innete hina fi desingol tun kala ko faala ɗon hay calcul mathématique ɗon wawi utilise gol kala ko anduɗon fi affaire golle ko woni personnellement professionnel hino wawi on wallude miɗo recommandi on yo utilise o application fi programme ji mon ɗin application go kadi no woodi ɗum ɗon ko ɗuma ko CapCut mais min j'invite les gens fi montage vidéo ji ɗin hande CapCut si on ɗo mari wano 11 € on utilise version pro on hiɗo wawi wadde piiji boyi onon faalaɓe wadde création de contenu on par exemple hiɗon wawi joni windugol texte o waɗana on audio on ɗo c'est à dire choisissons kala haalowo on faami mais ko version payante on parce que ɓe intégri intelligence artificielle on e mum siko hito jiyo faal ɗon siko hito gorko o haalneyo on faami donc ino woni important kala on ɓe créer des contenus on yi mi choisis sa voix mo mi faala o donc ɗum ɗon ko faalaɓe créer ugol contenu are hito maɓɓe ngo are kamɓe ɓe faalaka yaltitugol
mi andi ala de ala kayto mabbe ngoyo yalto okay wono giɗo fulɓe vidéo ji ko publiata kon eyno ɗo wono o applique o ɗuma parti ɗo si vidéo ma ono juuti kanko mo wawi ƴettugol on vidéo o waɗa ɗo intelligence artificielle on kupanamo ko woni kon intéressant waɗanamo en plusieurs parties yo haali vidéo mo 1 heure de temps kanko waway kupugol ɗum ɗon en 3 minutes waɗanama ɗuma mais ko ma heɓa version payante on fami donc ɗum ɗo kadi ko intelligence artificielle iɗon wawi joni hay wonugol utilise on intelligence artificielle par exemple oɗo kadi ɗum ɗo ko si minnimo joni desine a dalen o desinanaylan sellu dalen ɗe balɗe ɗo on yi photo ji kaɓe desini alaji sellu dalen hande ɗum ɗon no woodi o innemo tun desine sellu dalen o desinanama ɗum ɗon ko twitter ko grok o innete ko application twitter koka twitter o tawra donc siɗo faala utilise ugol fi heɓugol image o d'illustration mo wawi on waɗande proposition ji vraiment miɗo yamiri on yon utilise intelligence artificielle ji mon ɗin fi ɗuma mo bon au dessiner ce bout d'aller on utilise ta fi kupugol mais maintenant c'est pas payant parce que nyala wawde ɗumannagol yoɓugol ko insult mais abino milando malaɗo joni fala landade an ɗum ɗo no woni parti ka golle ma tigi tigi parce que employant en fait domaine momi woni e janngude mum on ko communication innovation et digital donc ɗum woni e janngande fi mum quoi on faami joni noon an ka publication ji ma contenu ji ma ɗin ɗa hollude ɗum ɗo jama on parce que mi alors mi ala waɗo ka facebook mi partage no image ji on faami kono ɗo miɗo faala joni créyugol ndaare image ji ko intelligence artificielle waɗi iɗo wawi nde desini selludale nge alpha konde no wondi iɗo wawi nde waɗanin ɗum ɗo waɗanama kala ko landi ɗon mo o analyse ane on o jonne on idée ji si application ɗum ɗo ko grok application innete ko ka twitter o woni on faami donc musidɓe aray ko ɗum ɗon quoi yaccirani no ɗuuɗi ok joni noon nam lanɗo joni noon wawi wolde ɗa wawi wolde pulaɓe jama on ɓe naata ka digital ɓe acca golle nan ƴetta tañji maɓɓe ɗi ɓe ara ɓe jotta fi vidéo kuɓa tokka mbuɗi no ga haɗa ɓe perdedani côté ji ɗin fof mi sikki an yiɗa gollude ka meɗa non ay non mi acci ay simi wolli non di ko simi wolli ɗo goɗɗo wolli ara mi jippatuno par ce que ara yiɗa komi wolta ko ok c'est à dire ɗum ɗo ko option ni ɗum ko branche c'est à dire o ko expliqué ɗo wawata yaadugol e golleji ɗiɗi ko branche ni kadi noon soit a windoto golle ma ɗin fof ma on fof journée ma on fof mois ma on fof waɗugol ɗum ɗo ɗiɗo piiji branche ma on golle ma ɗaɓɓa équipe ɗon ha moƴƴa jokko soit noɗa e démarre ma ngal e nder hitande duuɓi ɗiɗi a soodita ɓe wonɓe ko région ɗo fof e continue ji maɓɓe ɗi andi c'est clair ko ɗum woni ɗiɗi ko ɗin ɗon ɗiɗi woodi ɗo no awo option ji ɗiɗi ko jama joɗoto ɗo la plupart so wona min ɗo ni simɗo wullama stress no ɗuuɗi mi aɗa mi jooɗo mbaɗa vidéo law haala feƴƴino hitande mi aɗa mi jooɗo noon wonta hino haala mi anditi couche wona ɗum en dawa e wonde mbimi subaka no par ce que mbuuri komi faalako e ɓe wonɓe heɓde mbuuri ka réseaux sociaux ɗo e réalité maɓɓe dans la vie réelle ha min ɗum ɗon ko totalement opposé hakkuni Allah boy wona ɓe ɗumanna ɓeɓe contre ɗon ɗo wona français contre fof wallahi ɓe fof maɓɓe fotte maɓɓe ɓe fof maɓɓe mi yiiɓe fof maɓɓe mi yeeyi han ko dambugal maɓɓe ti kuusi tawi ko ɗum ɗo woni heɓugol ngol haɗa min on mi yaltay ka réseaux sociaux mi yaha mi jokkoya demal ngal fuutano mi rema toon jaabere mi naɓa e luumo ɗum vrai de façon indirecte heɓa e mbuuɗi ɗum noon ko malaɗo ini kon de façon indirecte par ce que woɓɓe go okkete mbuuɗi hara kadi réseaux sociaux ɓe annduma hara hay a tota hakkille woɓɓe go okkete complet ji hara ka réseaux sociaux ɓe anndu hara hay a tota hakkille andi woɓɓe go wuɗi soodante o to hara ka réseaux sociaux ɓe annduma hara hay a tota hakkille ɗum noon de façon indirecte andi ɗum ɗon wawon mi landoma iɗa anndi kumpay kum feƴƴin kum ɗo Tunisie ɗo ko honno ɓe wiyata mo Daaru Fama est ce que ɗa on ko payɗa o gaynino darnude ari ko heddi ko waɗugol tol jenen andi ko ajori o gollay noon honno
gollaino mi yewtayno gol video tokka e makko mi yewtayno la jeetini men makko hay du coup attends s'il te plaît abbe lan par mois ka Facebook abbe s'il te plaît Halima Tahir wowli laaɓi o wi hari on o gollayno joni noon o gollayno mais mene me yiyayno vidéo ji ɗin kadi andi no yaada s'il vous plaît acci milani to no yaada milani to gandi gonɗo ndu nandi ɗo joni noon ɗo exemple son faala minute ɗon jaɓon son faala so jaɓani hey abo tum mene mi waɗi tirage Conakry ko ngo iwno Fouta ari jakanen makko e bay makko no mari wuro lisan fof kamɓe jeenayi ɗi o anda fi saare nde o jokkimi waɗugo tirage andi enna 2 ans kanko o wudditi magasin tirage ɗon o heɓi ɗi e jaako nenano koye bay makko yeeyi nayi ɗin tawi o andi saare nde waɗimo place o jooɗi o ñamani mbuɗɗi o jeerni o yeeyi Dubai o ara consort minen min siiri ɗon ha min acciti mi yeeyi mi naato e métier andi kadi piiji gono ɗon ɓe hollay on piiji goo kono na ɗum ndenade nde mbuuɗi de ɗum no wawi kepa ɓen ɗo ɓe heewi ga kono na ɗum woni gollude ɗum noon ɗum agréata maɓɓe ko woni légal kono na ɗum gollirde e gollude ɓawo toon ɗi ko hollatide ɗon kon e ko woni ko réalité wona goddi kono Allah hollon ɓe ɓe sikkuɗon ɗo ko honno ɓe ko ɓe heɓɓude Tahirou min mi sikka heka mi wi mi sikka mi ay gite annen ɗo mi yi ay woni a faami joni ɓe page ɗi jani ko yoɓete toon mi yi ay woni iɗa faami joni mimi gay min joni ɗo matin midi soir hara ɓe ala heɓude pousse e nder mum jamais goɗɗo no Côte d'Ivoire ɗo ene Tahirou ɗa siifudemo on ɗon mo holli hay village ko woni darnude kon kono kaka réseau ɗo woni o sokano ɗo neɓaali fimo attaque goɗɗo nama koso andi par mois ko jelo en ɗo to voilà on tigi on mo yiyata coach ɗo o yimɓe ɓe yayno dari hawa kadi abulan woni coach kanko tan ko coccano mi andi mara ka Facebook ara ka TikTok a yaay ka inbox mo joyti nimra ko yoɓa en dede o yi ɓe addanay mo Lyon ko Allah ɗo goɗɗo addanayma Lyon min gila mi hew ɗo goɗɗo addanalla mi monoti rewal na gotum ina gotum non on ɗum kadoji ɗin ko ɗum no waɗi no mi inni ko enen guineɓe ɓe woni ala réussisude nder nayi variété woni noon ɓande ko nayi variété ɓe ɓenno no réussisude nder muɗum tayi variété ɓen ndaro hawa hare konto wonno nayi appartement wonno hande o ƴetti suudu ndaro yimɓe no woni réussisude non mi haalana on ɗo nde wotere min goni mi gayni wonde créé contenu accitoye golle mo ɓe wawma yoɓude live on TikTok ɓe fuɗɗi ke ɓe yoɓete live on sa gayni koye vidéo e daɓɓo nde ñande mbinoɗa kuppi gotum ƴetti gotum ka jaman ɗum aɗon posti ka compte umma ɗon koye vidéo e ɗon sa posti koye e nder mois ɓe calculay a heɓa e mbuuɗi e nder mum monotise uɗa a monotise est ce que ɗa andi ɗum ɗon voilà Hawa gagne plus de 5 000 € par mois Hawa ko ɗon woni yimɓe ɓe hande fof ko woni ala réussisude muɗum par ce que enen jonni ndera juuɗe c'est tout min komi faala innugol par rapport et puis enen kadi ko pular tout wonde yewtude ko pular tout wonde yewtude komi faala innugol par rapport à ɗi réseaux sociaux ji c'est vrai que avantage ji ɗin no woodi inconvénient ji ɗin kadi no woodi ka début siɗa faala créé na contenu ji ɗin fof de mbuuɗi wawata heɓugole mum o faami na kadi ya arinnuɗa lansoto tun abandona golle ko wonɗa e wadde ko nal ɗum ɗon de ko tawi faala wiide meɓe eyno si on je ndobbo amen de mbeɗe yeyde ndobbo komi acciti aray mi arti e moɗon tout à l'heure en tout cas komi faala kon innugol c'est que réseaux sociaux ji ɗin hokka en mbuuɗi o faami mais pour ça il faut vraiment comprendre l'écosystème hande contenu ji ɓurɗi ɗi marde vue ji ko divertissement o to ndaari Hakim vidéo ji ko watta kon ko divertissement argol doga et tout yimɓe ɓe no ndaarude ɗum ɗum no jonnudemo mbuuɗi on faami Hawa golle makko ɗen ko honno ko jooɗagol ñaama o wullinkinno et cetera ɗum ɗon no jonnudemo mbuuɗi mais si goɗɗo ari inni o waajoto ɗo yimɓe ɓen ka réseaux sociaux ji o hoolike ɗin mbuuɗi ɗon simplement wono waajagol fi affaire golle affaire jande o heɓata mbuuɗi ɗon e ka réseaux sociaux ji ko indirectement o wawata heɓugol on faami yimɓe ɓe no wawi darugol mais ko indirectement par exemple min miɗo wawi proposer des formations ji miɗo wawi proposer des conseils ji kono mi wawata hoolagol mi wawata contantagol monétisation o par ce que miɗo andi mi wawata heɓugol mbuuɗi e mum indirectement mi wawata heɓugol mbuuɗi e mum on faami donc
na himbe ben tun yo sikku be yano réussi sude on condition lansi ko ma andon domaine mongo ko ma andon ko hombo on adressade e mum kono si on fuɗɗi ke mum on persévère ça peut donner quelque chose mais andite kadi réseaux sociaux ji à tout moment ça peut bloquer iɗo wawi créer ɗo compte heɓo mbuuɗi ha ñande gore violon loi on tun plateforme on ina ok on bonni pan ɓe bloque si tawino ko ɗo wonno source de revenu mon on principal arrêt c'est chaud donc le mieux c'est vraiment de comprendre ko honno wata gollirgol réseaux sociaux ji ɗin et en même temps heɓa golle maɗen feere on famille parce que à tout moment ça peut quand même changer mais les gens wawi lansagol hiɓe wawi lansagol en tout cas lancer minata on to lance parler de Kabila réseaux sociaux ça va pas s'arrêter parce que publicité yimɓe ɓe fof ko ɗo rewata yimɓe ɓe fof ko ɗo feƴƴata donc min ko watande ɓe yimɓe ɓe yoɓe waw hawtodirde e réseaux sociaux hande fof kaka réseaux sociaux ɗo si a yeeyay ɗo a marsinay kala ko waɗata si a waɗi ɗo iɗa wawi marsinde tout simplement jiwum pita o wi o ndorororo na wanna joni yimɓe ɓen publicité joni simi jonni kadi yimɓe ɓen no haalude fi kabilam ƴetten misal fi kabilam hiɗon andi en matière de communication no woodi ko ɓenenta kon communication verbale et non verbale kabilam ko utilise o communication non verbale o haalata ka vidéo ji makko ko yotonmo ko waɗ accakak mi appel kabilam ko geste ji o woni e wadde on vidéo ji ko publiata ko himɓe ɓen wonɓe ɓen fof kadi ɗo no wawi darude chinois jo no wawi darude fama ko woni e haalude wonɗo afrique no wawi fama mais non comédienɓe congoleɓe ɗata to ka daɓɓum ko woni ɗon gaboneɓe ɓen noon kadi utilise communication non verbal ɓe haalata to wawi wattome jeeri o faame ko ni ka ɓeɓe ɓe naɓiɓe waɗɗo tour du monde mi alana on ɗum tayiru mon onon kadi naate waɗon tour du monde on ka anti minen ko pular men woni e wolde sina sikkude si minen wolde ɗo français je ɓoyliɗe ɗum e fewde arayno men persali billa arayno men persi arayno persino billa arayno persino dare kum tay kummen Mauritanie ɗo koda dare koda sal ɗo koda ndari kadi ko kanuɓe ɓen ɓuura sifede mi anda ko no waɗi pour siko divertissement ngon ɗo wawi heɓude yimɓe ɓen divertissement ngon ko vite wona kanɓe ɓen nde wona darede ko marɓe ɓen joni ka fewti ɗo ko kanɓe ɓen kono aɗen ɗo no rokkita heɓugol min e tayiru ɗo non par exemple si tawi par ce que tayron wawi heɓude mbuuɗi ɗo par ce que tayru no yewta piiti ko o yewta hara no nani kono sa ari on ayni yo yewtu o yara nokku ko few o jaɓa tayi few par ce que min waɗo vidéo cleans mo waɗi ɗo ɗe balɗe ɗo mi darno mi jalliamirum par ce que hari min ko vidéo makko mi atti darude fi on programme imo mari hakki mo andi piiji go ko honto iwata kono so wi gauche ari gauche o wi o accama gauche o ya droite kanko hino mo ɗo meɗen andiri noon harana kadi ko réseau ɗo goy ko pettima s'il vous plaît taw déjà min jonam influenceur jonam blogueur jonam star vidéo mi watta nde wonde kadi na souvent eyi komi tori yalla kadi kata golla ɓe ɓeyde hay so 2 €, 3 €, 4 €, 5 € par heure ko wari ko golla sappo no ɓural lanka réseau sociaux ɗo tant que woni ɗo gon ɗo c'est-à-dire temps on connexion on téléphone on c'est-à-dire no ɗuuɗani lamɗo joɗagol e habbagol trimestre andi joni accimi jaaboma ɗon régulateur a ennina influenceur jo pour moi quoi influenceur jo mi explique o yimɓe ɓen utilise terme on ɓe inna oɗo ko influenceur jo oɗo na influenceur jo kala marɗo abonné ɓe wano par exemple à partir de 10 000 abonnés ma 5 000 abonnés o jonni avis makko yimɓe ɓen no écoutude mo il est considéré comme étant un influenceur yimɓe ɓen kadi inna oɗo ko blogueur jo enen ala blogueur ɓe en mar ko créateur de contenu et vidéaste ɓe marɗen blogueur jo ko wonɗo e créyude site marɗo blog ara winda ton yimɓe ɓen ara janga kono enen ko vidéo ji on ɗen wadde koen créateur de contenu ɓe koen vidéaste ɓe
ina ɗuma blogueur ɗin kadi on ɗuma ɗon yimɓe ɓen dowa wadde on différence ɗo kala marɗo ɓuuri 5000 abonnés ma 10 000 abonnés si o haali yimɓe ɓen jentitotomo ko influenceur. Je pense que dans la définition de l'influenceur, c'est quelqu'un qui influence à travers... Moi, j'ai influencé qui, par exemple? Il a marre pour 50 000 abonnés. Il a marre pour 50 000 abonnés. Bah, il y a 20 euros. Non, non, mais il y a 300 000. Non, il y a Golma, à Halle, puis tu connais pas, on est d'accord. Donc, on dit qu'il y a des filles abonnées. Oui, quand? Ah, mi anda ni ndongat. Nani wa andani. Wallahi mi anda. Awana wawi, ça dépend ko falla kon partir de 18 ans 20 ans pays hombo sa yobi be wadante abonné. Plateforme du wodi fi dum aray ko be en fait ko be jonne faux compte di ko be abonné faux compte di quoi. No wodi. Okay. Yo. No wodi na cikudani million d'abonnés ko yimbe tuidi ma wala ma. Woɓɓe no ton ɓe heɓuɗi 1 million d'abonnés ji. Ina joueur ge wona artiste jo ala contenu. Na comédien je 1 million d'abonnés na yoɓuɗi. Leyde porto ɗo fiɗinda wattade daro yeso yimɓe hedi. No wawi wonde ɓe heɓa contenu ji goyi. No wawi abonné ɓe ɓen ko himɓe gongaɓe. O andi en fait wonɓe ɓen ka pays si a haali français ka vidéo ji ma il faut savoir que tu vas toucher beaucoup de personnes wonɓe ka pays francophone en famille. Maroc, Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Si a haali anglais kadi a pays anglophone ɓe ɓen no wawma yugol ndara contenu ji maɗi. Si a waɗi vidéo ka haalata hay fus wonɗo Angleterre, wonɗo Chine, wonɗo États-Unis no wawi ndarude vidéo ji ma. Donc no wodi kadi importance haala kanko watta ko. Si ko en français tu touches un public francophone. Si tawi an fus a haalata wano Kabilam, wano Hakim. Haɓay hande Hakim min de añande mo wanno sondage on. Hakim Tung, il est le Guinéen le plus suivi sur Internet, avec plus de 20 millions. Wow. Wow. Grand P. Après Grand P, mais si tu connais donc, est-ce que là, on est là. Il y a l'autre là. Parmi les 10 influenceurs, quand même, j'avais calculé ça. Mais en tout cas, Hakim, il est l'influenceur le plus suivi. C'est important, Andugol non. Ok. C'est important? Andugol non. Andugol le plus suivi, c'est important. Bah, pourquoi c'est important? Par exemple, si tu as vu quoi entrepreneur, Joe, voici les Guinéens les plus suivis. Si tu as vu, il a fait la collaborer, il a collaboré. Voilà. Il a créé le contenu. Il a inspiré le type de contenu que vous avez engagement. En fait, tu peux faire des études. Oui, oui. Marché pour comprendre réellement que nous avons une vue. En famille. Donc ça aussi, c'est quelque chose à connaître. Par exemple, Big Soul, c'est le 10e Guinéen le plus suivi. Même moi, non, sondage. Il a 2,3 millions. Ça me voit non, au mois passé. 2,3 millions Toundé. 9e, donc, on Mansour. Mansour, il a 3,3 millions de followers. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ok. Matou, quand on 8e place au non. Mon mari, 3,5 millions. Oui, comme sondage, comme m'intégrer une analyse vidéo du map bedding. Oui. Bon, attends, je commence par là. Tac, 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 tac. Oui, Hakim, lui, il a 20 millions d'abonnés. C'est un art Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Deuxième, donc, Barry TV. Oh, il y a des vidéos, il y a Daro, il y a ce Himbebeng. Sur Darike, il y a ce Himbebeng, il y a expérience sociale. Quand mon mari 11,2 millions. Guinéen. Troisième, donc, au Grand P. Mon mari 9,2 millions d'abonnés. C'est Andari Karamo. On va aller de vidéos motivation du 9 novembre. Abonnés. Au 5e. Déjà, YouTube, TikTok, mon mari Bouri, 4 millions d'abonnés. Mon mari 1 million et quelqu'un. Mimiche, qu'à 7e place, mi classe norme, avec 3,7 millions. 8e, donc, au Matou, parce que Matou, quand on a 3,5 millions, qu'on a TikTok, il y a des modèles. Enfin, mi Mansour, Kadi, 3,3 millions. Et puis, 10e, donc, au Big Soul. Donc, on a calculé les meilleurs, les influenceurs les plus suivis, la Guinée. Ok. Voilà. Plus suivi, donc, il fallait mi wola dernière vidéo, mi wola findo bondo mi yaha ka suudu taw. Yartemo. Ara jama on be jewtade ara ndobbo no wodi e leydi Fouta Jallo. Fouta non ko leydi dime, ko leydi diina kadi, ko leydi ndimako.
haray ndobbo kon meɗen mari 5 kilo 12 kilo 18 kilo meɗen jogiti kadi 20 kilo faalaɓe ɗum woyo contact 628 01 35 04 haray o bandirawo ɗo woni ko yiita wo ari mo majji e ko marɗen ko holle musidal makko e mawɓe makko e ɓeyduɓe makko haray ɓe yiitimo haray noon ko kamɓe andi toon ko woni tu wata ɓe jonnu médiaji ɗin yewtere kala ko ɓe yewti tawi tun yewtaki tawi tun feewa hiɗe mari haqqe argol jonnen si ɓe fanki toon Datara iko ya wakkilo ɗon de morɗa o waɗa vidéo hum posta Wede wakke. Slogan ɗon ko boutique ka ligne ɗum ɗon noon ko wawata wo ko wonɓe ɓen Europe ga par ce que hewtari taw Afrique mi sikki noon are Afrique on ko hewti mi sikki ko pays mandas ko Maroc ko pays goto pet taw ko Europe on tunga naati ɗum no mari mbuuɗi moƴƴano sa yeeyi a heɓa pourcentage tawde kadi no ƴawirta noon kadi ko yimɓe ɓen kadi ko noon ɓe yoɓete kadi ɓe yoɓete directement sa yeeyi a naati a wallinay taw mbuuɗi ka mbuuɗi ɗin ko 120 € pet naatirta fii malet ɗum fii testeur ji ɗin kon aloe vera on comme o aloe vera kono de yewde hankin ɗo kako hecci hankin tayi ɗum aloe vera on tawgol window wallina to nandas ko 1 million ko ɗum ɓe tangi ɗum ɓeɗo noon voilà ɗum ɗo noon sa windike a créé page ma on ɓe livrante kum malet tum ɗon ko testeur ji parfait et puis parfait ji ɗin ko marque tum a faami donc kamɓe parfait ji ɗin kadi ɓe wawma yeyirgol moins prix
Ko sa yeyi ka magasin ji kay magasin ji ay parfum goto na yeyi de 100 et quelque 150 har on parfum do me de yeyi de mo wan wa 50 ha 60 haray non ko même test même ko même duma ko won dum kambe marque mabbe no tom bini je den c'est différent ko non diyan dan fop ko goto tester ji dino do testa ta produit ji den fop no yeyede ton collagène et puis buy voilà crème fi anti-tache vergeture piji den fo no yeyede fi ngorngu an kadi ngor kadi no ton ɗum ɗon non Marseille ene ɗum ɗon fof no ka male tumma ɗon kanini yanko parfum on tum ɗa ƴettude fop no au fait ko boutique kaligne téléphone angon ko ɗon mi créé page on boutique on ko nder to woni ɗum ɗon noon ɗin produit ji ɗon fof kaka nder boutique woni male tungu ko juste testeur ji ɗin ah ok ya sista Wulay